buenas noches. Buenas noches. ¿No están en casa, señora? Buenas noches. Estamos aquí en la casa del Señor esta ¿No están en noche. la presencia de Dios? Buenas noches. En la presencia del Señor esta noche. Láganos tu lanta para una Nos reverencia ponemos de pie, le damos reverencia al Espíritu Santo de Dios. al Espíritu Santo de Dios. Tata Santo, Padre Santo, buenas noches, Espíritu Santo. feliz noche, Espíritu Santo. Nos que avisamos danki, Queremos darte las gracias otra con nos hoy noche. que estás con nosotros esta noche. Señor, Señor, sin vos nos nota nada. sin ti somos nada, Tú cosas por en Cristo, pero todo lo podemos en porque Cristo, nos fortaleza. que nos fortalece. Señor, Señor, hoy noche, esta noche se entrega el servicio. entregamos el servicio Boma. en tus manos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, guía tu cosas. guíalo todo En el nuevo plan. como es tu plan. Señor, Señor, los que avisamos danki, queremos darte las de manera gracias como cuídanos en este día, Señor. de cómo tú nos has cuidado todo el día. Danki para tu amor, Gracias por tu amor, danki para tu paz gracias por tu y por paz provisión. y tu provisión. Ábranos buen guardador, Eres nuestro buen pastor nada nos no faltará. y nada nos faltará. Y danki, Señor, Y gracias, a Señor, tu presencia que está con nosotros hoy noche. por tu presencia que está esta noche con Tata. nosotros. Gracias, Padre. Cubre casa, Cubre esta casa por el sangre de Cristo. bajo la sangre de Cristo. La que vos angla cuando no hay casa. Que tus ángeles rodeen la casa. Se pide tata. Te pedimos, La Padre, que vos unción fresco cae de casa un día más. que tu unción fresca se derrame en la casa. Pues acá en la gloria me made nos hoy noche. Que tu Shekinah gloria esté en medio nuestro Hoy esta noche, noche. tata. Esta noche, Los que Padre, avisamos. queremos decirte, Abotay rey de rey. eres el Rey de Reyes Señor de Señor. y el Señor de Sigue Señores. manifesta. Sigue Vos manifestándote. poder. Manifiesta tu poder. Abotay alfa Tú eres el Alfa y omega. y eres la Omega, El beginning, el comienzo el principio y el fin. y el fin. Señor, es un Señor, botín fe en vos. aquel que tiene fe en ti Lo bebería agua vivo. beberá de agua viva. Os agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, Ayúdanos, Señor. y ayúdanos A nos anclanos fe en vos. para anclar nuestra fe en ti, Pues sin fe, porque sin fe es no agradable. no podemos Pero agradarte. tata, Padre, hoy noche. esta noche, Danki, gracias a liberar con usted. por la libertad que tenemos, Nos llaman a buen nombre. por clamar a tu Mas en nombre, nombre de Jesús ten poder. porque en el nombre de Jesús hay En nombre de poder, Jesús hay victoria. en el nombre de Jesús En hay nombre de Jesús victoria, ten libertad. y en el nombre de Jesús hay En nombre de Jesús libertad, ten sanación. en el nombre de Jesús hay sanidad, En nombre de Jesús ten liberación. hay liberación. Hoy noche. Esta noche Nos queda una Dios. queremos darle a Tú Dios de honra, tú de gloria. toda la honra y la gloria. Pueblo de Dios, lanta vos, o Pueblo de Dios, levanten sus manos y alaben, Eso merece gloria porque hoy solo Él noche. merece la gloria esta Eso noche. merece tu de honra, tu de Solo Él gloria. merece la gloria y la Bajas a su honra nombre hoy noche. para alzar su Pastor, nombre, está bon. porque Él es Danke para bueno. los pastores hoy noche. Gracias por nuestro Danke pastor, para la familia. por su familia. Declarando eco su casa, los sirve, Declaramos Señor. que Él y su casa servirán al Sigue Señor. proteger y bendición a tu tata. Sigue protegiéndoles y Oh bendiciéndoles. Señor Jesús. Señor Jesús, Danke por su golpe de palabra hoy noche. gracias por el que trae la palabra Una esta palabra de noche. rema. Una palabra rema, Palabra de salvación. una palabra que traiga salvación, Liberación. que traiga liberación, Abre huevo de nuestro corazón, que Señor. abra los ojos de nuestro Abre corazón. nuestras orejas, Señor tata. Abre nuestros oídos, Para Padre, escuchar voz, Espíritu Santo. para escuchar la voz del Oh, Espíritu Señor. Santo. Señor, Papi, como pueblo un día más. habla con tu pueblo una vez Síguenos, más. Señor. Enséñanos Escucha voz. a escuchar tu Y voz obedece voz. y a obedecer tu Y voz, guarda vos palabra de nuestro corazón. y para retener tu palabra en nuestro no peca corazón, contra vos. para no pecar en Oh, contra de Señor. ti. Señor, Toma control hoy noche de servicio. toma control esta noche Se del declara hoy servicio noche. y declaramos esta El noche casqui. que esta Un casa cas de oración. es una casa de Un cas oración, de alabanza. una casa de Nos va a alabanza. glorificar vos nombre hoy noche, Señor. Glorificaremos tu nombre esta Tata. noche, Padre. Danke. Gracias Hay libertad con usted. por la libertad que Vamos a tenemos. aprovechar libertad con usted. Vamos a aprovechar Alabamos, la libertad glorificamos. que tenemos de alabar y Oh, glorificarle. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Nos necesitamos más que nunca, necesitamos de ti más que Señor. Sigue nunca. manifestando poder. Sigue manifestando tu Y poder sigue sana y libera. y sigue sanando y Oh, libertando. Señor.
Yung hindi Señor, lo sali meskos. que nadie salga Lo sali igual, cambia. que salgan Mas transformados, Jesus tiene contesta porque pa Jesús tiene la respuesta para ti esta noche. Entrega tukos ting sumang. Entrégalo todo en sus Ting manos. fe ting Dios. Ten fe en Mas Dios, tukos ta possible. porque todo es posible. Gumanang- Hermanos, Halsa mo sumang awinochi. levanten sus manos Ihalsa Señor y awinochi. exalten al So Señor, etabong. porque Él es Eso bueno. merece Solo honra y Él gloria. merece la honra y la Jesus na un gloria. buong Dios. Jesús es un Si buen vos Dios. contento din sa presencia. Y si estás contento en su Alza mo mangi a la baby, presencia, say, levanta "Thank tus you. manos y dile Thank you pa gracias. su amor. Gracias por su Thank you amor. pa salvación. Gracias por su Sin salvación. cuánto cosa po bisa danki awinochi. Por tanta cosa hay que decirle Ita gracias. sinabong panos. Porque Él es tan bueno Oh, para Señor. nosotros. Gracias, Sa ente Señor. ka servicio. Te entregamos el Boma. servicio en tus Asi manos po plan. para que hagas tu plan. En el nombre de Jesús, En el Señor. nombre de Thank you, Jesús. Tata. Gracias, Pueblo de Padre. Dios sea bendicionado. Pueblo de Dios sean Y alabad, bendecidos. Señor, a buenoche. Alaben al Pasó Señor, esta bon. porque Él es En el bueno. nombre de Jesús. En el nombre de Nos ten Jesús victoria. tenemos Aleluya. la victoria. Gloria a su santo Gloria a nombre. su nombre Alaba su nombre santo. buenoche. Alabamos Alabe. su nombre Alabe con santo. todo corazón. Le alabamos con eso todo nuestro merece corazón. Tu de honra, tu de gloria. Porque solo En Él el merece nombre la de honra Jesús. y la gloria. Thank you, En el Señor. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Alabamos al Señor en esta tarde. Aleluia, nos alaba Senhor hoje tarde. Le damos la gloria, le damos la honra, Nós te damos glória e honra. porque Él es digno. Porque é só tá digno. El Santo de Israel É santo de Israel. está presente en la Está casa. presente em casa. Aleluya. Alabamos, Jesús. Santo,
Buon tardi, Romana precioso. Buenas tardes, hermanos preciosos. Escritura com metim para compartir algo da Salmo 23. Escritura que me tiene para compartir con vos ahorita Salmo 23. Oh, la escritura que tengo que compartir con ustedes es el Salmo 23. Senhor é bom guardador. Nuestro Señor es el buen pastor. Romana, a palavra aqui está pop poderoso, o Salmo aqui. Hermanos, este salmo es muy poderoso. Se você compreender se quer versículo 1, botín turcos. Si solamente entendieras el versículo 1, ya tienes todo. Mitaleza de nome de Tata, Iu e Espírito Santo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Senhor, tá-me guardador. Lo não tem falta de nada. Eta poner-me drume de lugar de hierba verde. Eta ribar-me canto de água quieto. Eta rezará mi alma. Eta guiar-me de caminho de justiça para motivo de su nome. Mas que mi cana de nevalle de sombra de morto, mi não tem medo de maldade. Pa sobra abo takumi. Bobar e bogarote tá consolar-me. Bota preparar mesa me dilante, de presença de mi inimigo nan. Bota junge mi cabeça cuseta, mi copa tallente baixa over. Seguramente bondade e misericórdia lo seguime, ture dia de mi vida, e lo mi viva de casa do Senhor, para sempre e sempre. Aleluia. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, danke Señor. Gracias por tu fidelidad. Danke por fidelidad. Porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. A sobra bota bom e para sempre ta bom misericórdia. Gracias por tu obra en la cruz. Danke pa obra na cruz. Gracias por el nombre que nos diste, que es sobre todo nombre. Danke pa en nombre que tu na nos que tariba tur nombre. Porque el nombre de Jesús Paso tiene en nombre de poder. Jesús, tiene poder. Aleluya. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed
abres caminos y cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ese es quien eres tú. Milagroso y abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y tú nunca cambias. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Declaramos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hoy siempre lo serás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres. Decláralo en esta noche, dile. Así eres tú. Así eres tú. Así eres. Y tú nunca cambias. Así eres tú. Oh, mi Dios. Así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Más estás que minutos sobrando. Isa Siempre toda obra, estás, Señor. siempre estás Más que minutos sobrando. íntimas, que minutos Siempre estás, siempre estás sobrando. Como te vai obra coisa aqui, Senhor. Pueda ver, estás Amo de seguir sobrando. obra, Rei. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Nuestro Dios no cambia. Nos Dios no te cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Este mes un ayer a hoy para siempre. Y
Y las estrategias del enemigo tampoco cambian. Y estrategia del enemigo tampoco te cambia. Pero tenemos esta seguridad, esta certeza Pero nós temos seguridade e certeza aqui. que nuestro Dios es más grande. Com nosso Deus está mais grande. Entonces cuando se levante ese gigante delante de nosotros, Pois ora é gigante lanta nos delante. con el nombre que sea, Com qual nome que por ti, como esta mañana recibíamos la enseñanza, meneco ave mainta nos haya ensinança, con esos nombres, cultura nome não é? Dios va a mandar a Judá. Deus também manda Judas, Judá, Judá, la tribo de Judá. tribu de Judá, Deus também manda a tribo de Judá, que representa nuestra alabanza que está representando nos alabança, para entregarnos la victoria. para entregar-nos a vitória. Por eso en todo tiempo tenemos que alabar al Señor. Assim, em todo momento, nos merecemos alabar o Senhor. Aunque aún no veamos el resultado, Aunque ainda nos não o resultado, aunque aún no veamos el cumplimiento de la promesa, aunque ainda nos não a promessa cumprir, Judá tiene que ir adelante. Judá tem que vai dilante. Tu alabanza se tiene que levantar. Boa alabança me ser lanta, Tu voz tiene que bo resonar voz me se zona. y alabar al Señor en todo tiempo. E alabar o Senhor na todo momento. Porque Él es digno. Passou, está digno, Él es digno. está digno. Por eso esta tarde, Señor, te decimos, tú eres digno. Desejo Señor. etar o Senhor nos avisava, a botar digno. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Puedes levantar tu voz y decirle al Señor, tú eres digno. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar en todo tiempo, Rey. Tú eres digno de adorar. No obstante las circunstancias, todo viene de ti. No te olvides. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Si tú eres digno, Señor, tú eres digno de adorar. Te adoramos, Rey. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Todo lo que soy, te adoro, Rey. Eres digno de adorar. Te adoramos, Rey. Con todo lo que tengo, Rey. Todo viene de ti. Todo es para ti. Tú mereces gloria. Día y noche se oirá nuestra adoración. 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 Qué hermoso es eso. Día y noche se oirá nuestra adoración. Día y noche se oirá
vez más, tú eres digno. Decimos, Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti. Todo viene de ti. Y todo es para ti. Tú mereces Tú mereces gloria. Tú mereces tu gloria y tu mereces toda la honra, gloria y Señor. toda la honra, Señor. Pues sobre vosotros Porque digno. solo tú eres digno. Vosotros digno Solo de tú recibir eres tu digno gloria. de recibir gloria. Cuando un rey de reina. Démosle al Rey de Y Reyes Señor de y al Señor. Señor de señores. Un fuerte Un aplauso. fuerte a aplauso en esta tarde. Señor, nos agradecemos por tu Señor, te presencia. agradecemos por tu Por presencia. presencia. Tu Tú también presencia nos. en medio nuestro. Aleluya. Nosotros un buen nombre alabanza Le damos a tu nombre alabanza y adoración. y adoración. Pues eso merece. Porque solo tú lo Vos mereces. estás digno, Tú Señor. eres digno, Vos estás Señor. digno, Señor. Eres digno, Señor. Y nos alabamos. Y te alabamos, Padre. Aleluya. Aleluya. Cuando una Señor un fuerte Damos aplauso. al Un día Señor más un de aplauso. casa. Una vez más aquí en la casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que dulce etapa está en su presencia. Amén. Cuán delicioso es estar en su presencia. Nos quiere llamar cada román que viene a tarde. Queremos darle a cada uno de los hermanos que están esta tarde Bom venida en una casa de Dios. bienvenida en la casa del Señor. Nos está contento de vos. Estamos contentos de verles. Também nos quer llamar bom menino santo tawanos na linha También queremos darle la bienvenida a los que nos ven en línea e pedimos para por favor y pedirles que por favor like den me gusta e compartilhar isso aqui y com outro. compartan la Para transmisión. somos estar seguro que isso aqui lota de bendição. Porque estoy segura que esto será de bendición. Amén. Amén. Tem gente ao tarde que está visitando nós para primeira viajar. Hay personas que Se está quizás assim, nos lanta visitan para por primera vez. bom menino, Levanta tu mano. bom menino, família de Bienvenida GSC. aquí a la familia de GSC. Nós está contento de por ti no meio de nós. Estamos muy contentos de tenerte en medio Sea nuestro. bom menino, irmão. Sé bienvenida. Aleluia. Nós quer acordar romana arriba algum ponto, não? Queríamos recordarles, hermanos, de algunos puntos. Maneira é oração, é matutino. Por ejemplo, nuestros matutinos. Romana, mi saco é duro para lantar mainta. Hermanos, Créeme. yo sé y créanme lo que es duro levantarse en la mañana temprana, en la madrugada. Pero de dia luna para sabra, Pero desde los lunes hasta los sábados, nós tem romana kinang, hay hermanos aquí en la casa, for de 4:30 de madrugada, com Desde las 6 horas, 4:30 de la mañana a las 6, para assim nos lanta clamor, lanta oração delante do Senhor. Amém? para levantar un clamor y una oración aquí. Também não lubida arriba nos jaranson nang. También queremos recordarles, no se olviden de los miércoles. Jaranson ante dia, Los miércoles son el día corporalmente nos está bem como curva de en Cristo donde corporalmente venimos como el cuerpo de Cristo e nos está hasi oração. y oramos. De 7 horas para 8 horas, De 7 a 8 de la noche nos está hasi oração hacemos oración e de 8 horas para 9 horas, y de 8 a 9 nós tem estudo bíblico Tenemos poderoso. estudios bíblicos poderosos. Amém? Amén. Também nós tem alguma fecha importante. También hay unas fechas importantes, Maneira é Movie Night de viernes ao dia 30. como la noche de película, que es este viernes próximo 30. Román, bom não quer perder a película Hermanos, aqui. no se quieren perder esta película. Esse aqui é perfeito momento Este es un momento perfecto para nós por vir junto en donde podemos venir e ter juntos, fellowship com outro. tener comunión. Amém? Amén. Também não olvidar que a inscrição para campamento está abrir e acaba. Y también recuerden que la inscripción para el campamento ya está abierta. Se não arrasi essa aqui ainda, Y si aún no te has inscrito, livremente passa para trás cerca de nosso irmão Shirley e nosso irmão Giselle pueden ir a la primera mesa a la entrada donde la hermana e Shirley o la não hermana lo Giselle, inscrevi vosso y ellos les van a inscribir e dona vosso tour e informação que vosso y nanti les mestre. van a dar toda la información que necesitan. Também vindo dia 27 de janeiro, Y también próximo 27 de enero nós tem Kingdom Men Prayer Night. tenemos la oración de los hombres del reino.
me está convencido, hermana. Yo estoy convencida, Pues aquí te hermanos, tempo. que este es el tiempo Caminda Dios que lanta es gente hombre nan di en casa. donde Dios quiere levantar los hombres de la Para casa tomar una posición para que como tomen su sacerdote posición como sacerdotes y como el líder nan di nan y casa. como Amén. los líderes de sus casas. Cara bom, gente hombre, no está gente hombre, gispa tá gente hombre. Recuerden, hombre no es solo hombre por ser hombre. Gente hombre, Un hombre hombre de su casa. Un hombre de su casa Tesungo tá presentar su familia delante de Dios. es el que toma y Puta presenta a su ora. familia delante de Dios para orar. Cuta dobla rodilla para su familia. Que dobla la rodilla Amén. para su familia. Entonces, Amén. gente hombre nan, Así que, hombres, vosso caballeros, nan tá bom bini. son Dia bienvenidos 27 de januário. el 27 de enero, De 8 horas para 9 horas da noite. de 8 a 9 de la noche. Sim? À noite, nós temos conosco nosso irmão maestro Eli Esta Zambrano, noche vamos a tener la palabra con el maestro Eli que Zambrano, lo compartir conosco que va a teaching compartir poderoso. una enseñanza poderosa. Esta continuação de parte mainta. Y es la segunda parte de la enseñanza de la Então, me quero mañana. animar você para preparar Así vossa que mesa, amém? queremos animarles que se preparen. E sem tardar mais, nós queremos chamar o Hernán para vir delante, Y sin tomar más tiempo, también queremos llamar a los sugieres que se pueden comenzar a preparar para nos apresentar nos ofrenda, para presentar nuestra nos ofrenda, diezmo, nuestros diezmos, nos primícias nuestras primicias delante do Senhor. delante del Señor. E também, humana, não dúvida, arriba semia Y, 250. hermanos, no se olviden también que tenemos el plan de la semilla 250. Se você não está parte dessa aqui Y ainda, si aún no eres parte de este plan e você quer estar parte dessa y aqui, deseas ser parte de este plan, nós temos nosso irmão Adeline, tenemos a la hermana nosso irmão Adeline, Irena, la hermana Irene, que por compartilhar com você que informação les que você pueden tem dar mistério. información de este plan de semilla. Amém? Nós sabemos que Sabemos tudo o qual que nós temos que todo lo que tenemos está do Senhor. viene del Señor Amém? Nós está Amém. duna, y damos você nós está reconhecer porque que está do reconocemos Senhor que en realidad le e que pertenece esta a nos Él fuente. y que Amém? Él es nuestra fuente. Asher Santa Clara, Y si los ujieres se preparan, nós lo hacemos oração. vamos a orar. Tata, em nome de Jesus, nós te Padre, amamos, danke. En el nombre de Jesús te Nós te agradecemos glorificamos y glorificamos e nós te amamos, danke para cada te ser glorificamos humano y damos gracias por cada hermano que ahorita vem depositar em semilla. que hoy vienen a depositar sus Senhor, semillas. nós te pedimos Señor, te pedimos para abrir a porta e a ventana no cielo que tú abras las puertas y ventanas de los e cielos volo multiplicar a semilla y aqui. multipliques esta semilla. Nós te declarar que uma magazina não lota yen, Declaramos, Señor, que sus almacenes estarán llenos, que uma copa está yen de Sus baixa copas oferta. estarán llenas hasta rebosar Que não solamente é lota de bendição para nós, y no solo será de bendición para ellos, pero é lota para outro também. pero también para otros. E Senhor, pesnan que não tem, Y Padre, para aquellos que no tienen, Senhor, for de boa riqueza glorioso, Padre, de acuerdo a tus riquezas gloriosas, volo provee para nós. tú proveerás para ellos, Para assim nós também porta parte de bendição aqui. para que también puedan participar de esta Se bendición. chamamos danke, Te Senhor. damos gracias, O Señor, turcos bom que todo lo bueno está bendigo. viene de ti. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Amém e amém. Amén. Romana, por Amén, passa hermanos. livremente Pueden delante pasar libremente e acá duna al na frente Senhor. y Amém. dar su ofrenda al Aleluya. Señor. Sim, sim. Aleluia, abandona Cristo Jesus. É meu aplauso para o Donele. Amém. Le damos a Jesús el mejor aplauso. Amém. Não é aplauso em espanhol, queda. Ahí les aplauso en español Ah, bueno, también el ok. aplauso. Glória a Deus. Hermana, prometo me llama el guest speaker para vir delante. Antes de llamar a nuestro orador de la noche,
diz alguma coisa que nós queremos enfatizar. Queremos solamente remarcar algunas cosas. Mi prayer box está uno. La caja de oración es una de ellas. Para minha surpresa, obviamente estava da baixi. Para mi sorpresa, esta mañana estaba vacía. Pero agora aqui tem par de orações dentro. Pero ya en este momento hay algunas peticiones de oración Pero falta adentro. de mais hope mais. Pero obviamente faltan más. So, você está mostrando na igreja não tem petições de oração. Isso Porque- é estranho. Pareciera como que la iglesia no tiene peticiones de oración, cual es algo muy raro. Ok? Dus, você pode approach uma sala, para pedir papel ou Así que pen. pueden acercarse a la hermana Sally, ella les puede proveer un lapicero, un Of na pedacito de casa, papel. corda para boiena para petições de oração. O en casita pueden recordar en un papelito llenar su petición de oración. Nós temos testemunho, não três testemunho. Tenemos testimonios tras testimonios O ora nós bem matutino e ora riba e prayer box que não, quatro Que- por dia. en nuestras oraciones de matutinos, que son todos los días, y cuando tenemos oración siempre oramos por esto, Ja, Deus te contesta a oração. y Dios responde esas peticiones. Você nós te tira e papel de 2025 a fora e nós Por te eso- renova a lista para 2026. Ya todos los papeles de oración del 2025 se han sacado y se está dando espacio para que las peticiones nuevas entren. Oração contesta para que eu daí seguir ora riba je. Si ya se respondió la oración, pues no se ora más ahí. Você nós te renova Por turai. eso se renueva todos los años. Dus banta diligente, Pues vamos a ser banhena diligentes, e box inana. vamos a llenar la caja Outra semana já domingo nós estamos y ungile. la siguiente semana, domingo, vamos a ungir la caja. Também romanan, También, hermanos, promete que se e ayuno acaba, antes de glória a eso, ya el Deus. ayuno se acabó hoy, gloria a Dios. Vai pouco a pouco, ora para bem back. Recuerden entrar a la alimentación normal, pero Bebe de a coffee poco. mañana. Y el No cafecito ave. hasta mañana, no hoy. Hoy es muy temprano todavía. Se tu romana dá coffee, ela quebrei com leite. Oh, hoy, no. Anyway, Ok. Entre gustos no hay disgustos. não, pero anyway, vai pouco a pouco. Poco a poco, hermanos. Sim, passou por ali, se vai água 7 dias, botem vai pouco Sobre a pouco. todo, si has estado ayunando con agua los 7 días, tienes que comenzar bastante lento. Bueno, nós saímos de ayuno, pero nós seguimos essa palavra de Deus Pero tranquilamente. vai hemos adiante, salido del amén? ayuno, pero la lectura bíblica sigue. Yes, nós escuta que nós temos uma identidade na alto. Hemos aprendido que tenemos que tener una identidad alta. A ver, nós escuta de uma outra forma, uma mentalidade de primogênito. Hoy hemos escuchado una enseñanza que nuestra mentalidad debe ser de primogénito. E a palavra de Deus está tendo fresco dentro. Y la palabra de Dios te refresca en Está esta verdad. acordado quem botar. Te recuerda quién eres. Ora, vou duvidar, botar essa palavra em mente e botar vou recordar quem botar. Cuando te olvidas de quién eres, lees la palabra en la mañana y vas a recordar E quién ora eres. gigante na que confrontava, Y cuando estos gigantes te confrontan, botem material para confrontar na back. tú vas a tener material para confrontarlos de vuelta. Nós temos todo idioma, não? Tenemos todos los idiomas, los 3 E esse idiomas. aqui tem plano para ler a Bíblia full ano. Y este es un plan para leer la Biblia todo un año. Testamento Novo, El Testamento Nuevo, Testamento Viejo, en el Testamento Antiguo, Buquinão Poético dentro de ellos e los Buquinão de libros Sabedoria. poéticos y sabiduría. Bom, não porque era meu. No puedes querer más. Tur dia, botar hakaf porcionam. Y si lo tienes impreso, cada día marcas el día. E se la você la tur dia de lectura. ano, botar acaba de ler a Bíblia. Y si lo haces en un año, vas a leer la Biblia. Para trás tem cópia na maneira que assim que não. Y en la parte de atrás vas a tener copias libres. Se así não, como botar estas. subir nas páginas e botar download e mês e print. Y si no, sube a nuestra página y lo bajas y lo imprimes. Alright? Nós que animar também tur família para campamento Gilgal. También queremos animar a toda la familia para el campamento Gilgal. Nós que para você saco tá 4 dias bem aqui, não 3. Quiero remarcar que son 4 días, no 3 días. E de mês gasto não te subir que é dia extra, pero igreja te cobre é dia extra aí. Y obviamente por ser 4 días los gastos aumentaron, Dan pero que la pe iglesia alabanza. está cubriendo el gasto de Na todo Dios. un día. Alabamos al Señor por eso. Pero de hora na final, maneira o bisa acaba você por registrar-se que irmã Shirley e irmã Giselle. Pero también, como se dijo al final, usted puede registrarse para esto con la hermana Shirley o la hermana Giselle. Nós também tem também o concerto com nosso amigo pastor Roberto Gracia. También tenemos el concierto en donde en la iglesia de nuestro amigo pastor Roberto Oasis Gracia. Ministries vai estar aqui na El ministerio Aruba. Oasis estará aquí en Aruba. E não sou uma pastora, tá? Pero a Não sei. menta toda tem 3 cartas só mais. La pastora está ocupada, E pero nos esta hace mañana ela
Esta Ela mañana vende na tour. solo había 3 tarjetas más para Ok. nosotros, que nosotros tenemos disponibles. Pero ave, Se acabaron, tour no hay acaba, más tarjetas. não tem mais carte. Alright? Ok. Dus, nós trabalhamos um grupo de 50 e concerto. Significa que de la iglesia está Gloria yendo a un Dios. grupo de 50 personas a el Ok? concierto. Ave, eu tenho que cancelar o ticket. Pero hoy tienes que pagar estas tarjetas Para ganhar o ticket. y para recibir la física. Para não vai ter ainda sem ticket, tanto Que no pretende sea que vai 30. que vas a entrar allá a la puerta sin tarjeta, pero no te van a dejar entrar. Vou ter que dar para fugir. Y vas a escuchar el concierto desde afuera. Ave noite, passa a ser que irmã Adeline Pasa esta noche donde la hermana Adeline e cancelar a y carte. puedes hacer el pago de tu tarjeta. E botar em a carte. Y ya la recibes ahí. Alright? E eu assim, Y ahora sí, nós trabalhamos Maestro Eli Zambrano, dando um forte aplauso. Ave me ainda estava poderoso. el maestro Eli Zambrano esta mañana fue poderoso. Amém. E ave noite da parte 2 de lo que ela começa a meinta. Sim. Ave noite da parte 2 de lo que ela começa a Esta mañana meinta. es la segunda parte de lo que empezó. Gracias. Bendiciones. Gloria a Dios. Bien, buenas noches para todos. Boa noite para Bendiciones. Turien de bendición. Damos gracias a Dios por esta oportunidad Nos que llama Dios dan que pe oportunidad. nos vuelve a dar el Señor en Uh. este 2026, Tá volvendo na nossa ano aqui 2026. que estamos creyendo va a ser un año desde ya Quando está bendecido. querendo, de agora cá vai ter ano bendicionar. Les invito a estar un momento en pie, Então por invitar favor, vos lanta para, por favor. y vamos a leer en la Escritura. E nossa beleza forte a palavra. En la primera lectura que vamos a É tener primeira parte de palavra com nossa beleza. se encuentra en el libro Nós está ele de los Hechos, capítulo 13, de book de Echonam, verso número 19. Esa es la primera versículo lectura. 19, essa também é a primeira parte de escritura. Ya voy a explicar lo que hablamos esta mañana, E onde isso aqui me também explica o que com nossa papia mainta, en especial por aquellas personas que no estuvieron en la primera conferencia especialmente para esse não não estava aí. y que todos puedan entender de qué vamos a hablar en esta tarde. E assim é nos tour e hora por compreender que com nossa papia à tarde. Hechos 13:19. Echonam capítulo 13, versículo 19, Dice la escritura: palavra da bisa. habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les entregó en herencia su territorio. E ora que ele acaba de destruir 7 nações na terra de Canaã, ela parte na terra como uma herência e essa toma mais ou menos 450 anos. Ok, esa es la lectura, ¿verdad? Amém. Ok. 7 naciones, 7 nações, 7 influencias espirituales. 7 diferentes tipos de influência na espiritual. Padre, permítenos entender en esta preciosa hora Tata, ajuda-nos a compreender de bonita hora aqui lo que tienes para decirnos a Lo- cada uno de nosotros. o que cubo tempo bisa na cada de nós. Ayúdanos, Señor, a poder expresar Ajuda-nos, Senhor, para nos por expressar las verdades del reino, a verdade nan de reino poder encontrar las palabras e por rainha a palavra nan. que traigan iluminación a la vida de tus hijos. Que por treze iluminação de vida de Boyunan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Pueden sentarse, mis amados. Você toma asiento, mi hermana estimada. ¿Cuántas personas estuvieron en esta mañana? Quantas Levanten su pessoas mano. estavam aí? Ave mainta, pois se mão, por favor. Ajá, bajen su mano. ¿Cuántas personas no estuvieron esta Quantas mañana? pessoas não estavam aí? Ave mainta. Ok. All right. Les queda como tarea ver la transmisión Bom, después. você trabalha, você vai lá aquele live stream. Pero voy a explicarle en 2 minutos de qué estamos hablando. Pero, em 2 minutos, me por vai explicar o que conosco a papia, ongeveer. Comenzando este año 2026, Na começo de ano aqui 2026, el Señor nos inquietó a escudriñar el tema de las naciones cananeas. Senhor, a landa de nós inquietude para nos escudriñar e nação de Canaã. Un tema que
les confieso, yo no había estudiado o investigado en ningún momento en mi ministerio. E como tenho que confessar na vossa que nunca prometi de meu ministério, me não abai para escudinhar, para estudar ele mais profundo. Y cuando el Señor trae esta inquietud, uno tiene que hacerle caso al Señor, E ora, Senhor, donava uma inquietude assim aqui, eu tenho que obedecer, Senhor. porque es lo que llama el apóstol Pablo la verdad para este tiempo presente. Pastor Isaac, lo que o Pablo também disse, aí também é verdade para o tempo de agora. Esta mañana explicábamos E ao ainda nós estava a explicar que Israel tuvo que enfrentarse que Israel me será confrontado en 3 direcciones em 3 diferentes direções. a la hora de pelear contra los habitantes de Canaán. Ora, ele será pleita em contra de habitantes da nação de Canaã. Tuvo que enfrentar en primer lugar 3 gigantes de los cuales hablamos en esta mañana. E ele será pleita em contra de 3 gigantes que nossa papi de nan, ainda 3 gigantes. 3. Bringa. Luego tuvo que enfrentar la idolatría que estaba en la tierra de Canaán. E Jainan ele será confrontado também contra de idolatria que estava tendo na mesma terra de Canaã. Y por último, Então depois enfrentar esas 7 naciones cananeas, ele será bringa em contra de 7 nações de Canaã. que en varias partes de la Biblia están mencionadas. Que está mencionado em várias partes da Bíblia. Y como veremos en esta noche, E maneira nós sabemos a noite, cada una de ellas cada de nós representa algo en el mundo espiritual. está representa algo no mundo espiritual. Esta mañana explicábamos E obviamente nós explica que cuando usted tiene nombres en la Biblia no debe pasarles por encima. o que ora bota haya number nan de Bíblia, não tem que distumanan a la ligera. Por ejemplo, Por exemplo, los 7 mensajes a las 7 iglesias. 7 mensajes nan que Deus dona na 7 igreja. ¿Sabía usted Bota sa que en el tiempo que se escribieron las 7 cartas a o las 7 tempo iglesias, que 7 cartas na hora de escrever para 7 igreja, habían muchas más iglesias? estava tem roupa outra igreja, Pero ¿por qué esas 7 y no más? pero de con a dirigir 7 específico igreja solamente. Estas 7 naciones cananeas O 7 nações cananeas no eran las únicas que habitaban Tampoco. en la tierra prometida. tampouco não estava até único que estava em terra primitiva. Pero el Señor menciona Pero- los nombres de 7 de ellas. Se Senhor toma tempo para mencionar 7 de nan. De manera que cuando usted encuentre nombres en la Biblia, no le Pues- pase por encima. Allá hay un código de interpretación bíblica. Pues ora bota haya number nan, bono ta distumana a la ligera sinuma, pero bota toma tempo para su unificación bíblico su tras. Y lo que el Señor nos quiere decir o enseñar en esta noche Y lo que el Señor quiere enseñarnos a noche, es que aunque esas 7 naciones ya no existen, fueron destruidas en el paso de la historia, taco, mas que com esta nação já agora destruir acaba durante o tempo, la esencia espiritual que operó en esas tribus sigue operando en el tiempo presente. é mesmo essência espiritual, o que está espiritualmente de nan que tu vai estar trabalhando hoje em dia. Son los que llaman algunos hombres de Dios patrones espirituales. E esse é o que o certo homem de Deus avisa, que não está mané patrão espiritual. Oiga esto, Entende? Jezabel existió en la historia Jezabel existia na história, y murió. pero ela morreu. Por cierto, una muerte terrible. By the way, estava morto maus. Pero el espíritu que operó en Jezabel Pero el sigue mismo operando espíritu- en el tiempo presente. Mesmo espírito quando move dentro da vida de Jezabel, está mesmo que sigue operar atrás no tempo na aqui. Absalón, el hijo de David, el hijo rebelde, existió y murió también. Absalón. Una muerte, por cierto, muy triste. Absalom, o homem de David, existia e também viva e também a morrer, pero mesmo coisa a suceder. Pero para nadie es un secreto que el espíritu que operó en Absalón sigue operando en el día de hoy. E para nenhum gente não tem um segredo que o mesmo espírito que atrás da vida de Absalom, botar mireta atrás hoje em dia também. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Sodoma como Gomorra agora destruir. pero no sigue operando el espíritu de Sodoma y Gomorra el día de hoy. Pero bom não mira que o espírito de Sodoma e Gomorra que tu vai tá manifestar e tá operado no dia de hoje. Por eso decíamos esta mañana, Tá pensei, não está tá bisau ainda. cambian los personajes, E personagem não tá cambia, pero se mantienen los libretos. pero o script tá queda a mesma coisa.
Escuche esto. Entende? Si Dios le permitiera a usted, Se Deus for permitivo, hablemos de un pecado que no sea tan terrible. vamos para pedir Para pecado poner el que não ejemplo. mostra de arroz aí, para nos dizer exemplo. Podemos poner otros ejemplos, pero no quiero ponerlos. Me por outro exemplo, me não quero. ¿Cuántos han visto una persona, por ejemplo, que es mentirosa? Quanto de bolso mira com gente tão ganhador? No conocen gente mentirosa. A não está conhecendo gente que ganha. Levante la mano. Isso é bom, manches. No estoy diciendo que usted es Me mentiroso, nota que usted conoce gente mentirosa. ganhador, que abo conhece gente Yo sé que que usted no ha dicho ganhador. mentira después que se convirtió al Abo Señor. depois que vai na Cristo, bo nunca não a ganha. Pero ¿no ha visto usted que Pero un quando mentiroso de reparar com ganhador, en cualquier cultura, den que cultura que bohanha den, en cualquier idioma, e den que idioma que bohanha den, sus actitudes su son forma las de estar, mismas? tá mescos? ¿Conoce usted gente orgullosa, altiva? Bo a chega de topa isa de gente nan que tá orgulhoso, Mire. que tá halsa su mes. Pueden cambiar las culturas y Guau. los idiomas, Cultura por cambia e idioma por cambia. pero la esencia espiritual se mantiene. Pero a essência espiritual também são coisas. ¿Cuánto comprende lo que estamos Quanto hablando? tá compreendendo que me tá Los papeando? espíritus no cambian, no mueren en el tiempo. Espírito na nota cambia e na nota morre den e passar de anos. Primera de Corintios, capítulo número 10, 1 Coríntios 10, verso número 11. Esta es la versículo segunda lectura. 11, essa aqui é de 2 versículos Oiga. que nós está lendo. Pablo viene hablando en los versos anteriores de lo que le pasó a Israel, que pasó el Mar Rojo, Aqui não prometo essa aqui Pablo também está elaborar de tudo que Israel passa dentro, a mancora a abre, que vivió bajo la nube, que é por a biba bode e núbia, que comió el maná, que ela come de mana, bebió agua de la roca, que ela bebe água fora de barranca, etcétera, etcétera. e tudo isso aí. Y Pablo luego dice, pero Entonces, todos después, ellos Pablo também sabe, Nantura. pecaron en distintos tipos de pecados. Nantura cometer diferente tipo de pecado. Y es ahí donde dice ese texto que estamos mirando. Esse é o contexto do versículo que nós estamos acabando. ¿Para qué Dios registró eso allí? Ahí está. Para que Deus registre, tem não? Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Agora, coisa aqui a suceder com não como exemplo. E não agora escrevi como despertamento para nós, ribaquende na e final de siglo a bem. Alguien me hizo esta pregunta en estos días. Personagem me pergunta aqui. Le mencioné el tema de las 7 tribus cananeas. Então, mencionar que a pessoa aqui é tema de 7 tribos de Canaã. Y me pareció una pregunta válida, interesante. E mais aí que a pergunta estava tem valor. Me dijo, maestro, con mucho respeto, Ante la punta mi maestro, ¿qué con tengo, respeto, qué tengo yo que ver que a mim entender assim, con 7 naciones que existieron hace 1500 años? com 7 nações que a existir 1500 anos passar? ¿Por qué yo tengo que conocer eso si eso Paquico. pasó hace 1500 años? A mim tem que conhecer de 6, se é coisa a tomar lugar E esse 1500 foi- anos passar. Ese fue el texto que le mostré. Então, mas compartilhei o versículo aqui. Porque esa esencia espiritual de las 7 naciones sigue presente en el tiempo presente. Para sobre a mesma essência de mesmo 7 nações aqui, botar mire atrás no siglo que nós está agora aqui. ¿Cuánto podemos entender esta palabra? Quando Levante temos su por mano. compreender a palavra aqui? Israel atravesó 3 momentos importantes en su historia. Israel me será passador de 3 diferentes momentos na importante de sua história. El tiempo de la esclavitud, O tempo que não me estava escravo, 430 años. o a toma 430 anos, Los días en el desierto, e mesmo dia no deserto também, 40 años. que estava 40 anos, Y la conquista de Canaán, e conquista tempo que não me será un conquista Canaã. tiempo indefinido hasta el día de hoy. Que inclui tempo que não estava tem fecha, passou até com aue. Todos los que estamos en esta casa Então nós turcos da dentro casa aqui. estamos ubicados en alguno de estos 3 periodos. Nós tur também está passando dor de de 3 diferentes temporadas aqui. Yo espero que todos podamos decir que estamos en la tercera estación. E me está hope, me está espera que nós tour por visa, que nós portar de 3 estações, temporada. Me está volver Repito, visa. la primera estación, Egipto, E para mim, estação está tempo de esclavitud na Egipto. representa esclavitud. Que representa esclavitud. Nada es suficiente. Que nada está suficiente.
El padre es esclavo, E tata tá um escravo. el hijo es esclavo, E yu também tá um el escravo. nieto es esclavo, E nieto tá um generación tras generación. escravo. E assim é de geração para geração. Y oiga, aunque muchos han venido a los pies de Cristo, E tende que mais que o hopi abine na pena de Cristo. el sistema egipcio todavía está operando en sus vidas. E o sistema aqui egípcio ainda botar mireta operada na vida. La segunda estación, A way de 2 estações. el desierto, Que é temporada de que deserto. significa periodo de transición. Que significa período, temporada de transição. Para que usted me entienda, Para vos compreender-me es bom. cuando usted hace tránsito en un aeropuerto, pero Esta- no es su destino final. Esta maneira como se fuera botar viajar e botar passar em airport, pero botar passando dor de dia, não vai quedar em não. Es su decisión quedarse en el desierto, Ah, pero wow. para Dios no es su estación final. A oitava decisão, se você diz que queda parada em airport e não, pero é decisão de Deus, é plano de Deus, está para você que vai não outro lugar. El desierto representa el tiempo de prueba de parte de Dios. Pois deserto está representado tempo de prueba que está vindo também de parte de Deus. Pero el deseo de Dios es llevarnos a Canaán. Pero em realidade está que Deus quer ir-nos na Canaã. Levante su mano y reciba esta palabra. Isa Canaán Boman, es Isa Kumi. cumplimiento de Canaã promesas. Está cumprimento de promesa, não. Vamos, levante su mano, diga, Canaán es Isa Kumi, cumplimiento Canaã de está promesas. cumprimento de promesa, não. Y esa es la estación donde Y Dios ese- quiere llevarnos. Está estação que Deus quer ir-nos na G. A nivel personal y a Lembro- nivel colectivo como Nível iglesia. personal, pero também como igreja. El deseo de Dios es que lleguemos a ese nivel de propósito para el cual fuimos salvados. O desejo de Deus está para nos chegar no nível de propósito para qual nós vamos salvar. Pero como leímos en la primera lectura, Pero, maneira nossa lesa de promessa escritura, entre usted y su promesa o la promesa de Dios entre Abo e promessa de están Deus, todos esos elementos que le he mencionado. botinture é factor nan elemento nan que nossa papi de G. Los gigantes Que está gigante que nan, ministran la mente, que está traco mente, la idolatría e que idolatria, corrompe el alma de una que nación está daña e alma y de estas nação, 7 naciones e sete nação nan aqui, que te quieren enseñar una cultura que no es la cultura del reino de Dios. inclui que ensinava uma cultura que não é cultura de reino. de Abro un Deus. paréntesis. E me dice aqui teus enjaques. Observe muy bien Huac bon. de dónde heredamos ciertas costumbres, cada uno a nivel de nación. Observar. For onde nos arranha certa forma que nos dá a cultura de cada de nacional. Un hombre de Dios que ha investigado que investigó este asunto, ya está en la presencia del Señor, Peter Warner, Homem de Deus que já tem a presença de Deus e a investigar o tema aqui. decía que los creyentes de Occidente, es decir, América y parte de Europa, Estava também com o crente na parte ocidental de América, Europa. tienen que revisar muy bien lo que llamamos sus costumbres y cultura, Não tem que vai check hopi bom lo que nós chama mané cultura. porque está llena de mucho paganismo. Pastor está hopi de paganismo. Investigue todo lo que usted celebre, todo lo que usted celebre, tudo é coisa de cultura que nós está celebrar. ¿qué aporta a tu vida espiritual? Que benefício é tempo para a vida espiritual? Recuerde que nosotros los creyentes de Nós que está Occidente, creyente na de parte tenemos ocidental. orígenes Nos católicos, orígenes casi ta- todos. Casi tudo está católico. Y debo decir que Y el mi tiempo catolicismo también tiene mucha influencia pagana. Me tenho vistas que o catolicismo também tem influência na pagano. Cierro el paréntesis. Esta será é hackers. Vamos a mirar esas 7 naciones Lá que nos waka war é sete nação, a las que Dios le dijo a Israel, de qual Deus mes avisa a tienen Israel, que destruirla. você tem que destruir não. Quiero que mire este texto, E me quer para wak é escritura. Números capítulo 33, Número não, capítulo 33, versos 51 y 52. versículos 51 e 52. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando pasen el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos. Ahí ya voy a explicarle algo de esto.
Papia cueyunan de Israel y Bisanán, ora vos cruza Jordán, vai terra de Canaán, versículo 52. Vos meste core cultura habitante nan die terra fori vos dilante e destruir turnan figura nan de piedra e destruir turnan imagen nan basha Eso que estamos leyendo allí e basha ture lugar nan alto. Lo Esperemos que nos allí. está lezando, es lo que acabo de decirle hace rato. lo que como avisa vos aborei, Dios le dice a Israel, te vas a enfrentar con los gigantes, los moradores de la tierra. Dios Sácalos. avisa a Israel, wak, botinku vai brinca com gigante na esnan ku tabi badenetera. Tienes que enfrentar la idolatría, destrúyela, ahí está. Pero botinku confrontar também e brinca em contra de idolatria, botar wak que Y não. aquí está el tercer frente que está en el texto que vamos a poner allí, el verso 55. E a ordem em versículo 55, botar wak. Si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Es decir, serán dice la versión original, serán aguijones en vuestros ojos. Mas se bolso no corre com os habitantes na de terra, sacanam fora bolso dilante, e ora esnan com bolso alaga queda, lota maneira nanho, den bolso wowo of sumpinha, den bolso wowo, e maneira sumpinha, den bolso custia. E nan lo afligir bolso de terra, com bolso tabiba adin. Quien lea ese texto y no conozca la Biblia, Es un que ese versículo aqui, Va a e decir- não conhece a Bíblia, va a decir que Dios tan duro, também bisa, Deus está roupa porque no le he leído otros textos donde dice Pastor, não lê essa ainda, é outro versículo que na no tua Bíblia. perdonen, oiga bien, que no perdonen Que não perdonar, ni a los niños de pecho. não perdonar nem emocionar que está na pecho. O Que sea, está bebê ainda na pecho. cuando encuentren en esa invasión a una mujer De outra palavra, se não arranha, ora não tem costuma é coisa aqui. con un niño recién nacido, Não arranha uma pessoa com um baby recém-nascido, amamantándolo, que está bebê pecho, quítenselo, que te foi je, mátenlo matei, y maten a la mujer. e também é mama. Eso lo dice la Biblia y lo dijo Dios. Esse aí, Deus avisa e Bíblia. Estos son los textos, oiga Ah, bien, entende? Esse aqui está versículo, não? que muchos usan O para roupa está assim uso de je, señalar al pueblo de Dios para punta de derriba pueblo de Deus. y para E decirles, para bisa não. ese es el Dios Oh. que tú dices que es amor. Esse de Deus que bolso está bisa que está amor. Permítame explicarle algo. Ok, lá me explica vos uma coisa. Le cuento una historia. Me também conta vos uma história. Hubo otra nación Tava tem outra nação a la que Dios ordenó matar, los amalecitas. que Deus também deu uma ordem para matar nan tur que tava tá amalecita nan. La orden se la dio el Señor a Saúl, el Y- primer rey de Israel. Deus aduna Saul, que é o primeiro rei de Israel, e ordem aqui. Saúl perdonó los animales Saul a decidido de perdonar toda bestia nan. y perdonó al rey de los amalecitas. E também ela perdona o rei de nação aqui amalecita. Vino Samuel Depois Samuel abin y se por cayó. causa de esa desobediencia, E dorco ela desobedecer de forma aqui. Dios le dice que lo va a quitar del reino. Deus também se me vai quitar por fora de reino. Samuel mata al rey de los amalecitas Samuel também é hora de matar o rei y de aparentemente, Amalecita. não? aparentemente ahí termina todo. E aparentemente tu costa queda clara. E não. Muchos años después, Pero hope anos depois de sei. libro de Esther, eso pasó muchos años después, Já hope anos depois, botar esse de book de Esther. aparece un personaje llamado Amán. Botar essa de persona com a binding picture que não seu nome. Los que no saben, Amán. los que no saben, Amán fue como un Hitler en el tiempo de E se Esther. você não sabe, Amán, no tempo aí de Esther, trata de maneira Hitler. Amán manipuló al rey para hacer un decreto. E Amán a manipular o rei de momento aí para por atrás decreto. Quiero que destruyamos a todos los judíos que viven en este reino. Pabisa, dentro do decreto, nós quer destruir todo judeu que está habitado em full o reino aqui. Y para resumirle esa historia, E para me resumir a história aqui, Dios usó a la mujer llamada Esther Deus usa a mulher, seu nome para que Esther, interceda. para por interceder. El rey les dijo, defiéndanse, Então, o rei avisa defender, y no hubo la matanza.
Ante ora ei asina ei en matamento no atuma lugar. ¿Sabe quién es Amán? Pero vos fui unda aman mes Un anase. descendiente Tabata un descendiente de ese rey de un rey al que aquí, Saúl de cual Saúl le perdonó la vida. a perdonar su vida. El pecado que yo perdono hoy va a El pecado. tragarse a mis hijos el día de mañana. E pica kumi perdona awe e mesmo pica einan também guli mi yunan dia de manhã. Ese Amán, E mesmo un aman aqui não en algún momento en su vida, dado momento de sua vida, fue un niño de pecho. também estava um baby que estava na pecho. La tragedia más grande del rey Saúl, ¿sabe cuál fue? Você aqui que estava de tragédia de mais grande de rei Saúl, Que murió en el campo de batalla que ela muri den campo de batalha. y lo último que vio antes que sus ojos se cerraran fue a un amalecita. E o último coisa que ela mira, prometo su ona dalcera para muri, estava juist amalecita. Ironías de la vida. Coisa de vida, right? Vas a ver a un hombre Você vai lá com Humber, que fue la causa de tu caída. que estava a causa para qual o mês agora que está foi trono que vai cair. Hablemos de esas 7 naciones que habitaban en la tierra prometida. Van papi o 17 nações que estava a habitar dentro da terra primitiva. La primera de ellas, E a primeira nação estava los cananeos. é cananeu, não? Oiga lo que significa esta palabra. E entende que a palavra significa? Mercader, É um que está assim negócio. Vendedor, É um que está vende. comerciante. É um que está comerciante. La palabra significa intercambio. E a palavra me significa intercambiar. Y dicen los comentaristas acerca de los cananeos, E o comentarista no bíblico também diz de cananeu, não? esta tribu Que a tribo era experta en el comercio, estava experto na área de comércio. en las transacciones económicas Deixasse transacionan econômico. entre los distintos pueblos que habitaban en la tierra prometida. Dentro de diferentes pueblos não que estava a habitar acaba de terra primitiva. Quizá usted hasta ahí dice, pero todo está bien. E por ¿Cuál es el tanto, pecado de los cananeos? Não, é alto costa mostra bom que te picando de cananeu não. Oiga, ¿cuál era el lema o la filosofía de vida de los cananeos? Pero tende que estava de filosofia, de forma de pensar de cananeu não. Lo que existe Lo que está existir, es lo que se puede ver. tá lo que o povo mira. En todo hay un placer E dentro do cosmo por ganhar prazer. y cualquier precio que se pague para obtenerlo vale la pena. E que preço que me por ganhar peta vale a pena. Lo que esta tribu propone al pueblo de Israel Pues lo que a tribo aqui estava proponendo ao povo de Israel es una vida materialista. estava com a mesma Bíblia de uma forma materialista. Ellos decían, Nada solo te avisa. existe lo que se puede ver y lo que se puede tocar. Uau, lo que está existindo é solamente lo que o povo mira e lo que o povo mexe com ele. Las cosas que tenían que ver con el espíritu y con la eternidad, Tudo outra coisa que tem de fazer com o espírito, com a eternidade, a ellos no le importaba en lo absoluto. não estava a ter com esse mesmo que coisa aí. Bendito sea Dios que nos permitió llegar a sus caminos, Danke na Senhor que é a permitir nos chega dentro do seu caminho. porque se abrieron nuestros ojos Passou espirituales. assim também nos voam a abrir. Y sabemos que la vida no es ni siquiera esto que nosotros vemos. E nós por compreender que a vida não está nem sequer o que nós está mirando. La verdadera vida está vida más real, allá del sol, en la Ahora más eternidad, allá en la de presencia solo, del Señor. En eternidade, em Deus sua presença. Porque cualquiera puede pensar, pero ¿cuál es el pecado de ellos? Para sobre um gente por visa, pero que estão picando? Dice que ellos eran gente que hacía todo tipo de trampas en estas transacciones económicas. Bíblia te visa que história te visa que nata tá assim todo tipo de trick na trampa não para por assim na transação aqui. Había engaño, Não tava tá ganha, robaban, horta, exageraban en Nata los bata costos de las pone- cosas que vendían. preço na alto de lo que nata vende. Ocultaban información de lo que estaban vendiendo para poder que la gente los comprara. Nanta tá esconde verdade coisas não que nanta tá oferecer para vender para assim a gente comprar. Todas las personas que aquí han trabajado en algún momento con comercio Tu rende aqui dentro, chega de trás em área de comércio. saben que hay una línea muy delgada Você sabe bom que tem uma linha roupa fina. entre la gracia de poder vender
dentro de lo que está é graça que você tem para vender y bom, engañar a la persona. ante o outro extremo de ganhar gente para vender bom. O sea, este es un mundo que se Sabe presta que para muchas cosas. Tá mundo que está presta para ópicos, Ganancias deshonestas. para ganagem não desonesto, No decir algo que tiene el producto que no te va a hacer ayudar a venderlo. of não mencionar algo de produto que você está vendendo, diz para lograr vender, Etcétera, e etcétera. etc. Es un camino muy, muy difícil de transitar. É caminho difícil para o Canadá. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Me está pondo exemplo simples. En Venezuela, los vehículos que se usan para taxi Na Venezuela, auto não que usa como táxi. puede ser cualquier tipo de vehículo. É por aqui auto que modelo que tá. No es como otros países que deben No tener también- una placa específica. Não também outro país não com na number, na placa number, mas está Entonces, específico. cualquier persona Pues qualquer gente puede tener un vehículo que lo ha Por- taxiado y nadie lo sabe. pode ter auto que usa como táxi e ninguém sabe de. Aparte, yo no sé cómo lo hacen, pero se puede detener el kilometraje. E banda 16, e menos a conta logra 16, pero não pode stop aparato que também de quilômetro não que auto tá corre. Y cuando lo venden, E ora não el vende vehículo auto, tiene 2.000 kilómetros, eta mostra que tem 2.000 km, pero lo han rodado 200.000 kilómetros. pero em realidade não corre 200.000 km com ele. Entonces, cuando la gente compra un vehículo, So, ¿sabe qué ora pregunta la gente gente? tá compra auto, você é normal que a gente tá puntra. Pregunta, Não tá puntra. ¿este vehículo fue taxiado alguna vez? É auto que vai chegar de usar como táxi, Y número dos, ¿este dos. kilometraje es el verdadero? quilômetro na aqui tá club. Yo conozco hermanos que trabajan en compra y venta de vehículos. Me te conhecer humana que tá trabalhando em compra e venda de auto. Qué difícil es É tá sendo que difícil. usted va a vender un vehículo Que você vai vender auto. y tenga que decir, Y botico fue vai taxiado sim, era para usar como táxi. y ese kilometraje no es el verdadero, Então, inclui que quilômetro na Sabe por club. qué? Você sabe como? porque nadie lo va a comprar. Nenhuma gente que vai comprar foi bom. Hay mucho silencio, qué raro. Você ¿Están tá pensando algo quieto, ustedes? Você está pensando uma coisa e não. Yo vendí un vehículo en ese momento, en algún momento. Dado um momento, me mesa vende auto. Alguien lo taxió, Pero gente se lo di para que lo taxiara a mim mesa do né, dos vender, ela corre auto táxi com né. y fui con alguien a venderlo E mas vai com uma pessoa para vender. y él me dijo, no vayas a decir que se taxió. Então, a pessoa aqui avisa a mim, não Le vai dije- avisa quando você usa como Le táxi. dije, yo voy a decir que se taxió. E mas avisa a mim, se vai avisa quando você usa como Me táxi. dijo, no creo que se venda. Então, eu digo, well, então, me está querendo Y se la vai persona vender. efectivamente preguntó si lo habíamos taxiado. E é um que nós oferecendo allí, claro, a bem pontra, você usa como táxi. Y preguntó, ¿se taxió este vehículo? Le dije, Eh, sí. Então, agora a pontra me disse, ¿Ese es el kilometraje? Le dije, sí. Ese kilometraje no está violentado. pero mas avisa, é quilômetro na cita club, nós não há México esse aí. El hombre dijo, me gusta su honestidad y Então, voy a comprar el vehículo. Humber avisa, nós, você me gusta que você está honesto e assim na mesma me também compra Hermano, auto. nunca por hacer lo bueno a usted le va a pasar algo malo. Romana, nunca, dor de que você vai fazer algo bom, não quer que algo malo te vai passar Si cubo. usted siembra el bien, Em usted va a cambio, recoger se você el bien. sembra bom, você vai cosechar bom. Amén. Amém. Estoy hablando entonces de una cultura Pues me está papeando de uma cultura que vivía de la trampa, que está viva de fazer trampa, de la mentira, de ganha, de ocultar de información, esconder informação, de robar, de horta. y que para ellos Y para el placer merecía pagar cualquier precio. Para bom é prazer, a ele também merece para pagar aquilo que está quando está pondo preço. Pero escuche, Pero esta atende. tribu, específicamente los cananeos, É tribo aqui muito específico, é cananeu, descienden não? de Can, Não está bem for de terra el de Canaã. segundo hijo de Noé. De Can, sorry, é de dois filhos de Noa. Los que no saben, ese hombre E pais não conhecem, Can o homem aqui, Can, cometió una grave falta a cometer erro gravíssimo. al ver la desnudez de su padre Noé, Ora ela mira su tata Noé, De Noa, manera su nu. que a causa de ese pecado Y- de deshonrar a su padre, Dorco Can a deshonrar su tata Noa, cae sobre él una palabra de maldición. havia uma palavra de maldição arriba de. Pero por causa de que Can ya había sido bendecido, Pero como que prometo esse já ele aguardo bendicionar, entonces la maldición se activó en el hijo siguiente, el hijo de Can, que es Canaán.
E ora can mes no agora maldición, pues ya promete a ti una bendición arriba je, pero maldición sí acá arriba suyo, kuta Canaán. Y los comentaristas afirman Anto e comentarista nan tabisa que la afirma cultura cananea que cultura aquí de Canaán e también cananeo está asociada también está relacionada a todo tipo de perversión sexual, con todo tipo de inmoralidad impureza, sexual y impureza inmundicia, y inmundicia muy especialmente específico en las áreas sexuales. de área nan sexual. Y esto se manifiesta Y esa aquí está manifestada en desorden y promiscuidad. No sé si conocen esa en palabra. desorden y promiscuidad. Bota promiscuo. Que era característico en la tierra, en la tribu de los cananeos. Y esto es algo típico de tierra de Canaán. Hay otra tribu llamada los Eteos. Abo tem outro tribo abo, que está Eteonam. El nombre de esta tribu traduce los hijos del miedo. E o nome de tribo de Eteonam, sua unificação está Yunan de medo. La historia dice acerca de ellos, História está bisa de nam, vivían não estava y viva, e sobrevivían não estava sobreviver. con el terror y el espanto que le provocaban a otras personas. Susto e medo que não estava assim, a influenciar outro gente não com não estava poner medo riba outro não. Su rasgo más destacado era terror. E de característica mais alto de não estava com não gusta de uma outra gente medo. La historia dice que su aspecto Espanta era otro. como de fieras, como de animales, E Bíblia te diz que uma forma mesmo estava de maneira de bestia. descuidados en su apariencia, Na aparência física, não estava tão worry com ele. abandonados en su cuidado físico y en su alimentación. Não estava tão worry com uma forma física, na forma de estar, nem na comida. Emitían sonidos que aterrorizaban a distancia a sus enemigos. Não estava tão produzir sonido, não estava tão produzir medo de outra gente, hasta de distância não leu. Generaban pavor en la región toda de Canaán. E não estava produzir medo extremo de inteira região. No de les Canaã. importaba su apariencia. E não estava tão worry com não estava mostra. Oiga esto, Entende. 1500 años después, Ao 1500 anos depois, encontramos a un hombre nós topa com homem que tenía aterrorizada una región. que também estava tendo full uma região aqui llena com Y medo. cuando yo leí esto Ora malesa essa aqui, y leí la descripción de ese hombre, então vai aí e lê a descrição de outro no tengo homem. ninguna duda Me não tem nenhuma dúvida que uno de los demonios que estaba sobre el Gadareno que de demônio não que estava era este que estamos mencionando aquí. estava de mesmo demônio que estava influenciado na tribo aqui. El Gadareno dormía en los cementerios, O gadareno estava dormindo em Santana não. se hacía daño él mismo. E estava herida su mês. Y dice que los hititas se Anto Bíblia descuidaban, se abandonaban. Que etita não, etita Hititas. e tita não estava worry com a mês tampouco. La filosofía de esta tribu era, E o pensamento e filosofia de tribo aqui para dominar y conquistar, estava para não por dominar, para não por conquistar. hay que usar como arma el miedo. Não me se usa medo como arma. Si no lo causas, Porque se você não causa medo de lo gente, sufres. então é hora a você vai sofrer de medo. Oiga esto, Entende? quiero destacar de esta tribu Me quer highlight de tribo aqui. abandono Que tem Descuido. característica aqui. a nuestro propio cuerpo. Que você abandonar, você não cuida, você mesmo culpa. No vayamos muy lejos. Não vai leu. ¿Conoce usted gente que ¿Vos hay conoces ciertos gente? alimentos que le hacen daño, Que tem gente que certa comida está fazendo daño para mesmo pero culpa? igual van para adelante y siguen comiéndolo? E não sabe que a comida aí está fazendo daño e toca ele não está seguindo comer ¿Alguien comida. conoce esa gente? ¿Vos conocés gente así, no? Ay, santo. Hermano, y son tan tremendos E não está sendo tremendo. que uno ve y dice, ¿eso te cae mal? E nós está mirando e não sabe se você sabe Y que está dicen, malo para sí, hermano, pero E sirvo, man, pero mañana empiezo la dieta. amanhã me está começar a dieta. ¿Cuántos conocen esa gente? Quanto está conhecendo gente assim, não? Con todo mi amor tengo que O decirle, inteiro, meu amor, me tem cobiça. si usted sabe que hay Se algo que le hace daño que tem coisa que está haciendo y daño, usted igual lo consume, abo está queda comer, usted está pecando abo de está haciendo omisión. picar
di omisión delante del Señor, delante de Dios. porque usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene un propósito en esta vida, Tem propósito de vida. y su alma y su espíritu necesitan un cuerpo en buenas condiciones para poder cumplir ese propósito. E bo alma e bo espírito mester bom curva para cumprir com o propósito que Deus ha chamado pe. Así que cuando ve a alguien, hermano, So, ora bo mira persona, mira man, en glotonería, que está den glotoneria, desordem, of que está dentro tipo de desordem, consumiendo lo que no debe of que consumir, está comendo coisas que não supposed comer. usted disimuladamente dice: Amo. reprendo ese espíritu de Hitita. Pouco a pouco assim, bota biser com respeito com outra coisa, mas repreender espírito de Hitita. Hitita. Sonríe que Jesús le ama. Arriba, se Deus está Cambiemos el filmando. tema. ¿No le gustó? Hitita, não? Sí, también se llama eteos, los eteos o los Eteuna. hititas. Eteuna, aceita não, obviamente, Eteuna, sim. Este tipo de cultura, recuerde que es una cultura, Corda, tu sabe que tem cultura também. se asocia a los complejos, E está amarrada também na estima abau, a los complexo. traumas, E trauma não, a los com ele temores, tem, e medo não, a la vergüenza, a vergüenza, a la timidez extrema. que bota roupa shy, que bota roupa Porque tímido, extremo. Una cosa es que usted sea tímido, eso no es pecado, Passou coisa maneira que bota tímido, pero hay gente Sem que nota tiene picar. una timidez preocupante, pero tem pessoa que tem de uma forma extrema que já está preocupado. que no le permite avanzar en la vida. Não está permitindo ir adiante em vida. Si son hombres, E se está gente homem, não, si se llegan a casar por la misericordia del Señor, se não logra caçador de Deus, sua misericórdia. esos son los hombres que la mujer tiene que declarársele. Esse é o tipo de homem não, que tem mulher tem que vai bisele, você bem. Si ese fue su caso, no se preocupe, siga para Se estava adelante. da caso, sigue para adiante, glória a Deus, já para casa. Pero oiga, el problema no es ese. Entendeu? Aqui sabe que não tem problema. El problema es que usted ya casado no asuma la autoridad que tiene que asumir como sacerdote en su casa. O problema está com Deus dor de espírito que dana, bom, está toma bo rol espiritual na boca. Y la voz de mando en la casa siempre tiene que tomarla la mujer porque el hombre no quiere asumirla. E é hora, é voz de autoridade, mulher tem que vai tomar, passou o homem está tímido e nunca não quer assim. Si caminas en un tipo de timidez extrema que estamos hablando, bota cana de uma forma de timidez extrema, tienes quando que está papeando declarar com lo ele, que dice la palabra del tem que Señor, declarar lo que a palavra de Deus está que Él te dizendo. dio espíritu O de Deus dominio ha dado propio, espírito de dominio valor, propio, Ele ha dado coragem, poder del Espíritu poder, Santo, do Espírito autoridad de Santo, Dios. autoridade de Deus. Y si es mujer, A você botar gente mulher, esa timidez extrema é timidez aqui extremo, te puede cerrar puertas, é por ser a porta para, oportunidades é por ser quita oportunidade para poder cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. para assim não logra cumprir o propósito que Deus tem para. Oiga, todos Entiende. en la vida, todos Nos en esta casa, Nesse todos, caso, todos, nos todos, tur. en algún momento Dado momento, tenemos que asumir autoridad y liderazgo. nos tur tem que parar e tomar nossa autoridade e nosso liderazgo, dado momento de nossa vida. Estás en el aeropuerto, Botar na airport, están todos los pasajeros tur é passageiro não y tem. la persona encargada dice el vuelo no va a salir y no hay explicación. E é um que dá na encargo, está pensando, não, é vuelo, não está bailando, então já, Aí, não dá nenhuma explicação. Alguien tiene que asumir liderazgo. Gente me separa e vira líder. De manera que estas Pues. cosas te pueden cerrar muchas puertas y É oportunidades. forma aqui por ser a porta, pá, e porque tá a oportunidade foi bom. Esta cultura É cultura aqui, ministra nuestro estado mental, está ministrada em nossa forma mental, Emocional. mentalidade, em nossa área emocional. paraliza, E está nos paralisada. impide pensar y actuar adecuadamente. E está trova-nos de pensar e de actuar de uma forma correta. Y por eso el Señor le decía a Israel, E está pensando, Senhor, está pensando, no vivan como ellos viven. não vai viver de maneira No hagan lo nanta que ellos viva. hagan. Não vai fazer lo que nanta faz. Y escuche, así como le dije que la Biblia dice E de mesma maneira como avisa vos o Bíblia que está tenían avisa, que matar a todos los habitantes de esas tribus, Deus está dando ordem para matar tur habitante na de tribo não, debo decirle también também me tem que avisa. que antes de actuar Israel,
Que prometo Israel a actuar desse aí. enviaban un emisario con una bandera blanca. Não estava manda persona com mensajero Eso com está bandeira en branca. Deuteronomio capítulo 20. E bota mira isso aqui em Deuteronômio Y 20. tocaban la puerta de la ciudad E não estava bate na porta grande de cidade. y le decían al pueblo, E não estava bisa pueblo. tienen la oportunidad Você tem oportunidade de entregarse. de você rinde. Si lo hacían, Y si no había no destrucción, estaba haciendo- no había muerte. Não estava em destruição of morto. Pero si no, Pero se não, había guerra. estava em guerra. La cuarta tribu, la tercera. ¿Quién lleva la cuenta? Nadie. Quem está contando quanto tribo na Cananeus. papel de dos, tá? Cananeu Hititas. e Eteona Ok, y ahora esta. e a Uesaki. Póngase los lentes, mi hermano. Gracias. Gergeseona. Jerjeseo. Jerjeseo. Ok. Gergeseona. Ok. Gracias. Ajá. Oiga lo que significa el nombre. Agárrese de la silla. Gergeseona, Juanta Duro. Habitantes del barro. Habitante de lodo. Tierra arcillosa. Terra que traja clay. No estables. Na nota stabil. Esta gente E parecían gente na aqui tá mostra. y vivían Na tá viva. como animales. Maneira bestia. El fango, el lodo, El lodo era su hábitat estava natural. no habitat normal. Imagínese usted ver Imagina, un ejército foi exército con estas com características. característica na aqui. Dice que esta tribu Tabisa que tribo aqui ministraban pánico a sus enemigos solamente con su apariencia. não estava a produzir medo na seu inimigo na diz de forma Se- como não estava mostra. Se camuflaban su rostro Não estava a camuflar con el lodo, se com echaban el lodo. Não estava a tirar lodo na cara. La filosofía de esta gente es Então, o esta: pensamento de gente na aqui estava aqui. adaptarse a cualquier cosa es la mayor virtud. Com a virtude mais grande está com por adaptar na que está. Para sobrevivir Para survive, hay que cambiar. vamos ter cambia. ¿Qué esencia o qué enseñanza transmite esta tribu? O que estava a essência de tudo isso aqui? O que estava na ensinança? Desorden en todas las áreas de nuestra vida. Desordem dentro da área de nossa vida. En el área física, Dentro área físico, en el área moral, dentro área moral, en el área mental, dentro área mental, emocional, dentro área emocional, sentimental, dentro sentimento, financiera, dentro finanças, en su forma de vivir. dentro forma de vida. Gente que no tiene un presupuesto y por eso el dinero desaparece de sus manos. Gente que não está esse presupuesto, pensei na finanças acaba sem dançar. Esa es la gente que dice, yo sé que Ese por é aquí o no tipo pasa de eso. gente que está pensando, mensaje não está passa aqui Gasté não. todo y no supe en qué. Mas gasta tu coisa, mensagem onde placa abai. ¿Alguien conoce a alguien Vos así? conhece gente que tem problema aí? A estas personas les gustaba vivir, les placía vivir en la inmundicia. E gente que não prazer mesmo, estava para viver em sociedade. Esto es fuerte lo que voy a decirle. É duro o que me teve visa. Una cosa es que un hogar, una casa, debo decir, una casa esté desordenada, Costa, que a casa está bruja, pouco desordenada. porque hay días Passou tem dia não. donde la agenda es intensa para Caminho todos. a agenda está pequena, tô botando. Pero mi amado hermano y mi amada hermana, Mi irmã, homem estimado, si mi es irmã, una mujer estimada. constante, Sí, una está. constancia y es Algo permanente, constante, está permanente. este es el principio Essa espiritual. aqui está princípio espiritual. Todo desorden Tur- interno se manifiesta en desórdenes externos. Tur desordem interno de para dentro também manifestado em desordem de para fora também. El gadareno E gadareno e Estaba homem desordenado por estava dentro desordenado de para y dentro. eso le trajo desorden E afuera. pensei, para fora também estava Pero desordenado. cuando Cristo ministró la vida de este hombre, Pero Cristo, ora la ministrana e homem sua vida, lo ordenó por dentro ela dreche de para dentro. y cuando lo vieron estaba vestido, E ora o gente não por mire homem, ele está bom vestido, sentado ele está sentado y tranquilo había recuperado el e juicio. é por bem bem. Hermano, ¿hace Romano. cuánto tiempo ese hombre no se sentaba? Quanto tempo passa que o homem não pode sentar quieto?
gente inestable en todas las cosas. Isa kita hende nang kuta instabil den turkos. No son permanentes Nan no porta stabil. en lo doctrinal, Den área nan doctrinal. en sus lazos sentimentales, Den na relasyon sentimental. dudas y frágiles para tomar decisiones. Nanta duda, hopi, nanta difícil para tomar decisión. No sostienen su palabra cuando hacen acuerdos. Na nota tene na mesma palavra kuna aduna ora nanta hasi acuerdo. No honran las deudas. E na nota honra e debe nan kunanting. Cambian con demasiada frecuencia Nanta queda cambia cada rato. su hábitat. Su trabajo, trabajo, vida, su trabalho. Comienza una carrera Eta começar um cos. y a mitad de la carrera Com mitad de carrera kuna começar. pegan la carrera. Nanta corre vai. E carrera nanta começar um carrera. De corre vai. No terminan lo que emprenden. Na nota acaba com o que kunan a começar. Son vidas errantes. Nanta vida nan kunanta vai unda kuta. Esta palabra es dura, pero Y no está es lo que la duro. gente cree. Y no- Vagabundas. Nanta vagabundo, bota, tem gente não tá compreendendo que é quermen, é Que palavra muchos creen que es una palabra que ofende, pero realmente es una persona que no tiene domicilio fijo, estabilidad. Vagabundo, nanta quer, tem uma palavra hobby ofensivo, pero inclui que a palavra significação tá, gente que não tem caso fijo, Sin bases, que não tem base, não Sin tem fundamentos. não tem fundeixe, sin carácter. não tem caráter. De estos habló Santiago 1500 años después, Awel, 1500 anos depois, Jacobo a mencionado isso aqui. cuando dijo: el Ahora él hombre avisa. de doble ánimo Homem que tem doble ânimo, es inestable Ta- en todos sus caminos. instabil dentro do seu caminho. Não. Hoy dice una cosa, Awel, mañana dice otra. Amanhã, bota vista outra coisa. No honra su palabra, E não tá honra su mesmo no honra palavra. sus sentimientos, E não tá honra su sentimento. Não. no honra sus compromisos. E não tá honra e compromisso não coisa assim. La cuarta tribu, É de 4 tribos. los amorreos. E amoreu não. Traduce los que habitan en las alturas. Tá traduzido para es não que tá biba den em altura não. Esta tribu vivía tribu en na las aquí. cumbres, en los montes, en las cuevas que estaban en las montañas. E não tá biba den em cueva não, pero que su não que tá queda mais alto arriba den cero não. Pero oiga, ¿para qué lo hacían? Pa Kiko, Desde allá for de aí arriba, vigilaban, não por vigilar, acechaban a su Não, potencial presa não tá acechar, vigilar e proi não. o a su potencial enemigo para Of. atacarlo y saquearlo. Es nang kupora bira ng enemigo pasi na nang bay over di nang bay riba nang ihorta nang. Su creencia era E nang forma de querer pensa tao ta el poder, ku poder la provisión e provisão y la ayuda e ayuda están en los lugares altos. botanya nang solamente donde tem habitan lugar los nang dioses. arriba, kami de Dios nang ta habitar. A esta influencia maligna Na e influencia aqui maligno le gusta mostrarse, e gusta show off sobresalir, e quer mané sobresalir destacar, e que tá mira mais importante pero con una mala intención. pero su intenção não tá bom. Destacar. Esa es la persona que llega a una reunión Esse é o tipo de pessoa que está de meeting e y também necesita llamar la atención de alguna manera. e é ser jala a atenção de uma ou outra maneira. Busca como sea E ela busca de que maneira que está los puestos de autoridad, é lugar na de autoridade. pero odia cuando es removido de esos puestos de autoridad. Ela odia se não tem que ter fora de lugar aqui de autoridade. Amado, se lo digo Estima, me te avisava. delante de sus pastores. Delante de bom pastor. Não. Si te entregan un cargo Se não donava encargo y un día te piden ese cargo, e não pediu encargo aqui back, tu reacción muestra tu nivel de madurez. boa reação é essa que também mostra bom nível de madurez para essa. Oiga, y aun Entiendo. cuando fuera injusto, ejemplo, caso Y- negado, pero fuese injusticia, E em outra cena, pero se estava da forma injusto que não quita encargo foi bom. una persona que tiene madurez encomienda gente- su causa a Dios. Que tão maduro espiritual, tá diz lá que tu causa aqui tu costa delante de Deus. Pero una persona que pregunta por qué yo quiero seguir, por qué él, por qué no yo, Pero gente que tá queda questionar, pero de com e não a mim, de com tu sei,
está bajo esta cultura. é persona que realmente está cana boa de cultura aqui. Hay gente que no se ve si no tiene un cargo dentro de la congregación. Tem gente que não está aí na mesma, senão não tem encargo dentro da congregação. Su mayor título es que usted es un hijo de Dios. Pero corta, o título mais grande está com a um de Deus. Y eso nadie te E lo va a esse é quitar. gente porque está foi bom. Amém. La gente que ha sido rechazada en la vida E gente não com a rechazada em vida. son los más atacados por este tipo de influencias. Tá esse não com a atacar mais hobby para com a Gente influência aqui. abandonada, Pastor não está sentindo mesmo abandonar, sin padres não tem tata, o sin uno de ellos. maior na onde não tem. Esa gente necesita urgentemente reconocimiento. E é tipo de pessoa não capaz de dizer, não tem mestre para o reconhecer. Y para lograr llegar arriba, E para não lograr chegar até aí arriba, si tienen que usar su poder económico se não tem que usar na economia, o sus influencias se não poder de não La van a usar. influência, não vai usar. para llegar a ese lugar. Para não lograr chegar arriba. En las cartas apostólicas, De na carta na de apóstolo, Juan habla de un hombre Juan está papia de homem, que se llama Diótrefes. cujo nome está Diótrefes. 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 Dice la escritura Bíblia te avisa que a este hombre que o homem aqui amaba los primeros lugares. estava a estima em primeiro lugar. Não Y enseguida lo que uno piensa es estas sillas que están está aquí. pensando de ah, é primeiro é de estudo, não. Recuerde esto. Acorda. Cuando se escribió esa carta, Ora, com a carta aqui agora escrevi, la estructura física de los lugares donde la iglesia se reunía no era como es ahora. a estrutura, caminha com a gente não está topa com outro, não estava da maneira som que nós temos agora aqui. La iglesia primitiva no Iglesia, tuvo a primeira templos. igreja não, estava tem casa. Las reuniones no templo. eran como son estas Não reuniones. estava meeting maneira essa aqui. Eran en campos abiertos, Não estava em lugar não abrir. en cuevas, Of den cueva. en não. aposentos Of den altos, aposento na en alto. patios de casas. Dentro do pátio de casa. Entonces uno se pregunta, So, bota pontra bom mês. pero ¿cuál es el primer lugar que amaba Diótrefes? De outra festa, Kiko é que mende que gusta é primeiro No lugar. es un Kiko é primer seu. lugar físico, es E não un tava primer aqui lugar de mesmo honor. Primeiro lugar de área físico, pero estava aqui era rainha honor. Y la Biblia dice que ese Diótrefes Anto Bíblia também diz que de outra festa amaba aqui, los primeros estava lugares. estima tá dentro do primeiro lugar não. El ego. Isso aí tá ego. Este tipo de personas É tipo de gente na aqui, tienen una mala actitud hacia todo tipo de autoridad. nan atitude tá hobby malo para com a autoridade. Vigila, Eta queda vigilar, espía, eta queda espionar, busca eta información, queda busca informação, pregunta, eta queda apunta, averigua, eta queda averiguar, indaga eta coba. todo lo referente a una persona. Turcos de gente, Observa, eta queda observar. lo hace con malicia, pero está haciendo con mala intención. Y no está haciendo con no intención. tiene Y misericordia, no tiene no tiene misericordia, compasión. Y no tiene Y compasión. si llega a tener una información sensible de una persona, Y si él logra haya una información importante de un gente, ¿qué cree usted que va a que hacer? bota que él también hace. La va a usar Él también usted. en el momento En el oportuno. momento que haya chance para usted. Esa es la gente que dice, para que Ese los ahí, conozca, oiga, cosa que no está, porque todas está estas tipo de culturas gente, tienen un lenguaje. o actor tipo de cultura tiene una forma de O papia. sea, usted se preguntará, ¿y cómo hago yo para saber cuál es la influencia de una persona? Escúchelo hablar. Por tanto, bota pontra bom, pero como te haya aquí de influencia espiritual que está canada en persona aquí. Y el En lenguaje de papia. esta cultura, de O esta el- cultura, El lenguaje, forma de papia, de cultura aquí. cuando Dios comienza a usar a Tá. una persona, Ora um gente, Deus está começando a usar uma persona. cuando esa persona comienza a prosperar económicamente, Então a persona aqui está começando a virar próspero. ¿sabe lo que dicen? Você aqui que tipo de cultura aqui está papia? Si yo dijera lo que sé, A você me pisa o que me sabe dizer. si yo hablara, Se me vai papia o que me sabe. hermano, eso es maldad. É coisa humana, maldade. Cuando Dios comienza a levantar a alguien, Ora Deus está começando a lançar outra persona. esta É influencia influência aqui del amorreo de amorreo.
dice, si Tá yo sé bisa. quién es esa persona, Ai, pero misa quem tá? yo conozco su Me historia, conhecer sua história. yo conozco su pasado, Me sabe seu passado. y a ese tipo de personas que Y son na- creyentes y dicen cosas como esas, E na renda não tá crente e tá papi assim yo não. les digo con mucho Ah, amor, me bisa bolso com roupa e amor. entonces cierra la Biblia y no prediques el evangelio, Será Bíblia, não predica evangelho. porque todos venimos del Pastor, a pecado, nostura bem foi de pecado. todos fuimos sacados de un basurero, Sale for de uno estábamos más abajo y otros más basurero. arriba, Tinha pero volta e mais pecadores al arriba, fin. Pero, nostura tá Pero Él pecador mostró todo. su amor por nosotros en Pero que Él ha siendo aún demostrado su pecadores, amor. Con Cristo más que murió nosotros por pecador, nosotros. Cristo amor para nós. Yo le digo a la gente, si tú no crees en la restauración, no prediques el evangelio. Me também se rende na wax. Se você não querer em Deus sua restauração, não predica evangelho então. Pero ¿cuántos creen que Dios cambia a la Pero gente? quantos de vocês cita quer que Deus A ver, cambie levante la mano, gente? levante la mano. Claro que sim. Mire a alguien, dígale, yo no Quizá, soy o ni la acomiende. sombra de lo que yo era. A mim não dá nem sombra de lo que me dava tatá. Nem sombra. ¿Sabe qué me dijo un hermano? Você aqui com o romano. Esa gente que no tiene oficio, ¿sabe lo que me dijo, pastor? La Gente pregunta que que le não hace tem la nada gente a de uno. assim, você pergunta, ei, Me dijo, me puse a pensar, você ele avisa me, mas começar ¿qué a pasaría en pensar. este mundo Que lo sucede em mundo si todos los evangélicos se si- descarriaran? se tu evangélico não descarriar. Le dije, hermano, no piense en eso, por Não tomar favor. ser humano, por Sí, favor. porque se puso a não sacar pense cuenta. com ele. Passou e ela começa a calcular. Como dice não? que son 7 demonios más, entonces Passou bem, ele pensa, ora vou descarregar, botar em 7 demônio pior que botar para promer. usted está sostenido en las manos del Señor. Corda, a botar aguantar em Deus humano. Y el que comenzó la buena obra en Y es nosotros un la va a comenzar terminar, la va a otro perfeccionar hasta el día del fin. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Queda claro com eterno e fim de dia, não? Amém. El fereceo. Fereceu. El Fereceu, não? Ok. ¿Qué significa esta palabra? Que é a palavra fereceu, não? Campo abierto. Campo Abierto. abrir. Una ciudad que no Uma tenía cidade murallas. Não estava tem muralha na Roma. A ver, piense un momento en esto. Pensa um rato de pensar aqui. Los que tienen casa propia acá en Aruba o Vosotros- en su país de origen, Você tem você mesmo casa aqui na Aruba ou no seu país. piense, Pensa. ¿qué pasa cuando una casa, O que está sucedendo se casa ¿cómo le dicen al curar? muralla? Ok. Pero Quiere curar. alguien vivió la experiencia de tener una casa sin muros y una casa con muros. ¿Alguien vivió esa Tem experiencia? gente que a Hay alguna experiência de diferencia? viva de casa que tem curar e que não tem curar. Claro que hay una diferencia. Tem diferença, bota sentir. Hay Bota privacidad. ganha mais privacidade, ora bota curar. Hay una Bota sensación feeling de más que seguridad. bota sentir mais seguro. Campo abierto. E campo abrir. La palabra, Terreno. la frase que marcaba esta tribu, E frase aqui que estava tá roupa determinante para pueblo sin muros. Que tá pueblo que não Oiga, tem muralha. oiga, no estamos hablando de vida física, sino de vida espiritual. Corda, Piense, não está papiando sin de muros. algo espiritual, no físico, e não Sin tem muralha, fronteras. e não tem fronteira, sin defensas. e não tem defensa. Todos tenían acceso a esa ciudad. Que mende, tu rende tem acesso na dentro La da filosofía de esta gente cidade. E era, a forma de pensar de gente na quien aqui, quiera tá. será recibido. quem que está por tá, quem que está bom venir aqui não. Nadie es rechazado. Nenhum gente está o do rechazar. Todos son bienvenidos. Tur tá bom venir. Hasta aquí uno puede decir, está bien. E te aqui para pensar, Pero ok, no. tá bom, pero toque não. Porque te estoy aceptando Pastor, con quer tus mene ora, creencias. com mita tomado com turbo creencia, Te não? estoy aceptando Mita con tu tomando cultura. como cultura também. Ese es el tipo de persona Esse é tipo de gente que donde llega com onde que chega, se amolda está amoldado a esa cultura. na cultura e não. Puertas abiertas Porta não abrir. podían ser fácilmente penetrados por el enemigo desde cualquier parte. O inimigo não pode dentro de onde que está. No tenían defensa ni protección. Não estava tem defesa, não estava tem Sin proteção. atalayas, Não estava tem atalaya. sin visión. Não estava tem visão. Representa a la gente cero criterio. Não está representa a gente não que não tem critério. Como no tienen certezas ni doctrina, Dorco não tem certeza, não tem todo lo doutrina. creen, Não está querendo turcos. todo lo Não practican, está praticando todo lo turcos. reciben. Não está recebendo turcos. Hermano, usted debe tener defensas Romana, espirituales. bolso, mesmo tem defesa não espiritual. Usted debe tener fronteras, Bom mesmo muros, tem muralha não. valores. Bom mesmo tem valor não.
una persona en un lugar en Bogotá, Uma persona na Bogotá, estaba con la familia, me detiene y me hace una pregunta. parami o rato, ele apuntrami. Me dice, ¿puedo orar por usted? E ele apuntrami, mi po ora pabo? Yo le dije, depende. Mas você depende. ¿Quién es usted? Quem botar? Comenzó a hablar Então ele começa a papia. y usted sabe que nosotros, hermanos, los creyentes, nos conocemos. Esto es como un barrio chino. Uno sabe quién es quién. Você, irmão, nós como crentes, nós conhecemos outro. Estamos em um bairro porque- chino, você quem está quem? El creyente tiene un grito de guerra y un léxico, un lenguaje. Você é crente, tem seu grito de guerra que você reconhecer, sua forma de papia que você reconhecer. ¿Quién vive? Cristo. Quem está viva? Cristo. A su nombre, Na su gloria. nombre, glória. Maranata, Cristo Maranata, viene. Cristo está vivo. Emanuel, Dios con Emmanuel, nosotros. Dios con nosotros. Grito de guerra, Grito grito de de guerra, júbilo, grito de grito de jubilado. O sea, todos nos conocemos. Grito de Y jubilado. yo lo dejé hablar. Mala que papia. Y cuando empezó a hablar, yo dije, este lenguaje no es un lenguaje del reino. Então, ora ele começou a papia me diz, não, o linguagem que não está Una dizendo. filosofía extraña, Trata una papia creencia con extraña. estranho, Y después que terminó de hablar, me dijo, Agora stop de papia, ela avisame. ahora sí me permite orar por usted. Botar la gami ora papa você? Le dije, no. Me diz não. Y le dije, E me avisei. ¿quiere que yo ore por usted? Mas bien, abo que a mim ora papa? ¿Qué cree que me dijo? E que você quer avisame? No. Não. Tchau. Bye, bye. Aí eu. Uno debe tener fronteras en la vida. Abo mese timbo muralha na bebida. Esto no indica que usted, Esse como, não quer como un mesmo hermano le oró al Señor. que romano hace oração na Senhor. No, no, llegó al pastor y le dijo, Romano chega cerca um pastor e avisei. pastor, yo quiero que ore por mí Pastor, me quer para fazer oração para mim? para que Dios me lleve a una empresa donde todos sean cristianos. Para Deus por donar-me trabalho de uma companhia que me dê tour gente está cristiano. Ah, ¿cómo no, hermano? Le puso la Ok, mano. Vamos a Romano, orar. me vai orar. Padre. Tata. Llévatelo para el cielo, E Señor. deixa-lo, Senhor. No, ya va. Como dice César, llévatelo. No, Llévatelo. ya va. Não, para. Ajá. Abuela, então? Si alguien quiere, hacemos esa oración ahora. Se gente quer, nós vamos orar para você agora que O sea, lo que te estoy diciendo no Lo es que me que está no vas pensando a botar. estar en un lugar não está donde como haya não, gente bom, não vai estar num lugar que que no botem gente crea na lo que tú y yo que creemos. não está querer, lo que a bocume te quer. Jesús Obviamente, dijo, se não por. Jesus avisa. No te pido, Padre, Tata, me não está pedindo que los saques para del mundo, sacar não fora do mundo. pero te pido que los Pero guardes sim me del está mal. pedindo para guardar não fora de maldade. Amém. Levante su mano, que esto es Dice poderoso. Romano, que está poderoso. Integridad Integridade. es cruzar un Que pantano mente que botar passador de um lodo, con la camisa blanca com camisa branco, y no permitir e que se não ensucie. permitir para camisa branco suja. Eso es integridad. Receita que botar íntegro. Proverbios 25-28 dice, Provérbio 25-28 da Bisa. una ciudad sin muros Cidade sem muralha está expuesta está al peligro. exponida a peligro. Y así como esa ciudad E de mesma maneira, a cidade es el que no sabe Pues dominar sí, sus está- impulsos. está gente que não pode dominar su mesmo No sé si lo pueden emocional. poner los muchachos allí Não el sei se você texto, pode poner que texto no se los di, Proverbios Proverbio 25-28. 25-28. Una persona que no sabe dominar sus impulsos Gente que não pode dominar su Ahí está. emocional, es como una ciudad. da maneira Sin uma muros. cidade que não tem muralha. Salomón dice que una Salomão persona da Bisa, gente que no se controla, que não está controlando su algo mes. tan sencillo, hermano, como Uma el coisa assim, carácter. simples, maneira do caráter. Hay gente que dice, es que no me puedo controlar. No, Tem usted gente sí que se dice, puede "No, controlar, Mira, por hermano. controlar mi mes. Sí, por controlar o mes. Yo tengo un lema que dice, A no mí diga tengo que un usted está loco lema. porque usted loco no está. A mim tem um lema da Bisa. Não vim Bisa me botar louco, pastor. Louco, vou não tá. Porque hay gente que para excusarse dice, es que yo cuando me enojo me vuelvo loco. No, Pastor, olvídese tem de gente eso, hermano. Tá buscando excusa e tá Bisa. Não, é coisa que agora me rabia, minha cabeça vira louco. Não, Porque si olvidar. usted Vou não tá realmente louco. se volviera loco, Pastor, se de verdade vou virar louco, quemaría el pasaporte ah, con vou la visa queimar meu americana que tiene el passaporte, com a pasaporte. visa americano que botem adem. ¿Y por qué no rompe E los digo, billetes de $100 vou que não tá tiene en la quebrar cartera? placa Ah, de porque 100 usted loco no dólares que está. botem. Ah, bom, tá louco então? Abrace a alguien, dígale, Braça gente, Bisa. locos no Locos, somos. nós Diga, não tá. parecemos, pero no Nós somos locos. Parece louco, pero não está louco. Así que, hermano, contrólese. Controlava o mês, humano. Vou pôr. Sonríe que Jesús le ama. Smile, pastor. Jesus loves you. Este tipo de personas Dios son te gente ama. de mente abierta.
E Este gente tipo de aqui na mente da personas. roupa abrir. Visión limitada. Na visão tá limitada. Gente sin límites y sin fronteras. Gente que não tem limite, não tem Hermano, fronteira. este tipo de personas, É tipo de gente como no tienen muros, dor que não tem muralha, están dispuestos a hacer não cualquier está cosa, disposto para fazer kikukuta, lo que sea, lo que sea. en el orden moral, Sea cuidado em área moral, en el orden legal, sea cuidado em área legal, en cualquier cosa. tem kikukuta. Que Dios nos E libre que de Deus esas personas. livra-nos de gente na aqui. El Hebeo, Hebeu não? todo eso Hebeo. está en la Biblia. Hebeu não? De Bible. Habitantes del campo Tá esnanco, tá para habitar dentro. es la traducción de esa palabra. Dentro kunuku não? Personas sin formación, Gente não que não aguarda formar, sin visión não tem visão y sin e información. não tem informação. Este tipo de personas É tipo de gente não tenían muy baja autoestima. nan autoestima tá para roupa abau. Se veían a sí mismos Passou não tá mira na mês. sin valor. Que não tá tem valor. No tenían fe en ellos. Não tá tem fé na mês. Sin identidad. Não tá tem identidade. Sin conciencia, Não tá tem sin consciência, propósito, não tá sin tem destino, propósito, sin objetivo, rumbo. Não tem caminho de papai. La creencia de esta gente era, E na forma de querer, na mientras creencia, estemos juntos ou mientras nos queda juntos y quietos en el mismo e lugar, nos queda quieto no mesmo lugar, estamos seguros. nós também está seguro. El peligro É peligro. y la gente mala E gente malo está allá afuera. tá para fora. ¿Sabe qué representa esta gente? Você aqui gente aqui está representada. Los que no enviaron sus hijos a la universidad. Es nanco não manda na yuna vai uma Y esto universidade. parece del siglo XIV, É pero parte esto do siglo pasó XIV, y sigue pasando e sigue sucedendo. por temor a que sus hijos no se Pastor. fuesen a perder. Pastor, não tem medo para na yuna não vai perder. La gente que se quedó con Y lo gente- básico del conocimiento. Queda com a coisa mais básica de conhecimento. No había aspiraciones. Não estava tem aspiração. La gente meta que não. dice, pero es que así estoy bien. Na gente não que pensa, não, Pero es vou que assim, si é. puedes estar mejor, Pero em que eu vou portar melhor. Dios te llama a mejorar cada Pastor, día. Deus me está chamando para virar melhor outro dia. Este es el tipo de personas Este tipo de gente, não? que regalan su trabajo, Que está regalando trabalho. que les da miedo ponerle precio al trabajo, Que não tem medo para pôr preço para não trabalhar. que dicen palabras más, Que palabras pensa menos, de uma forma que não. lo que le dicte su conciencia. Não, pagar-me o que cubo consciência. A mí cuando me dicen eso, hermano, Ora não pensa, me coisa assim, não, irmão? le digo, hermano, Y yo te fui dice, muy "Román, malo para el dictado. Me trata roupa mal Mejor para dígame. dictei. Diz bisame. En estos días busqué un plomero, ese sí me hizo reír a mí. Para o dia na passamos buscar gente que está Él solito, trabalhando de él tuberia, solito cerró el negocio. plomero. No recuerdo la cifra, no recuerdo la cifra, pero Me te acorda? Preço. ¿cuánto me hace este trabajo? Vamos a poner $200, vamos a poner $200. Quanto botar esse trabalho aqui para mim? Vamos Entonces pôr $200. él mismo me acorda? dice, E me está bisame. $200, $200. ¿es mucho? Tá roupa? 150. 150. Es mucho, Tá ¿verdad? roupa, verdade? 100. Yo Não, callado, 100. Será? a ver cuándo se A callaba. me dá queda quieto, me dá aqui papo, não? Hermano, si Román, usted no cree en su Se trabajo você não está querendo y trabalho, si como no você está respeta fazendo, su trabajo, e se você não está respeitando o trabalho que você nadie está lo va a fazendo, respetar. nenhuma gente também assim. valórese. Valorar por mês. A veces otra persona Y ahora, tiene que venir a decirle a usted Outra lo gente que tem usted es que valioso pensar, que pô, es. É valor que você tem. Dios le ha dado a usted Deus talentos, está dando talento. capacidades, Ele dá capacidade. le dio dones, Ele dá le dio dones, ele habilidades, dá le dio inteligencia, sabedoria, le dio conhecimento. destreza con sus Ele dá manos. destreza com Tenga mano. respeto por usted, Respeitar o mês. dignifique su trabajo. Dona valor na seu trabalho. Estas personas no creen en sus capacidades. E gente aqui não está querendo capacidade que não tem. Están en un círculo de confort. Não está querendo um círculo de comodidade. Para ellos, Para não. lo que había era todo. Lo que não estava tendo, Eiden, essa ideia turcos. No había intención de superarse, E não está tendo nenhuma de intenção cambiar, de melhorar, de de cambiar, mejorar. de melhorar. Estaban resignados a lo que había. Não a conformar na mesa com o que não estava tendo. Representan la gente E estancada, está representando a gente que no que tiene está quedando aspiraciones, estanca, que no tiene não sueños. tem sonho, não tem visão. Gente detenida en el tiempo. Gente que queda pegando dentro tempo. Murieron y no se han dado cuenta que E murieron. Não muri, não ari para com não muri. Gente que dijo, ya, Gente que pensa, tá claro. ¿para qué más?
para que me está assim nada? así estamos bien. Não está bom assim não. Pero la Biblia dice Pero Bijbel te que la diz senda del justo es como la luz de la aurora. que o caminho de justo da maneira é luz de manhã. Estoy aquí para decirle que Mitei sus para mejores avisar-lo. días en O Dios no melhor quedaron dia atrás. Não está para trás. Los mejores días O melhor de dia esta familia, de família los aqui. mejores días O de melhor esta dia na congregación, congregação los aqui. mejores días O de mi melhor dia ministerio, de nos los mejores ministério. días O para melhor ti y dia para tu na matrimonio Pablo, no para o están matrimônio atrás, não está para trás. están Não está delante de diante usted. de vos. Porque la gloria Pastor, postrera gloria. siempre es mayor que la gloria Sempre primera. glória de depois está mais grande questão de promê. Creo que esta es la última. No sé si Que alguien essa lleva la coisa cuenta. aqui é de último tribo, Jebuseo. Jebuseo. Jebuseu não. Significa E é significa. el que pisotea y aplasta. É um que trapa, é um que placha. Eran los más duros y sanguinarios de las 7 tribus. E de 7 tribos não estava uma de mais forte, uma de mais Mm. brutal. No tenían piedad. Não estava tem piedade. Atacaban sin detenerse hasta no ver la sangre de sus adversarios. Não estava atacar, brinca, te hora com a mira é sangue de tur é inimigo não de não. Eran crueles, Não estava roupa cruel. salvajes, Não estava salvaje. parecían hienas, Não estava parce llena. sin la más mínima expresión de debilidad Bestia sin nenhum tipo de debilidade. ante el grito y dolor de otras personas. Mas que não entende grito ou dolor de outra gente. Ni daban ni pedían clemencia. Ni na nota para dar uma clemência, pero tampouco na nota para pedir clemência, Su- misericórdia para não. Su creencia era E no pensamento estava la piedad, piedade, es misericórdia, debilidad. tá debilidade. O dominas Of bota dominar, o te dominan. of não tá dominado. ¿Conoce gente así? Vos conhece gente assim, não? Hermano, hay gente que no lo conmueve Tem nada. gente que nada tá movendo, não. Hay gente que son de Tem corazón gente que o duro. coração tá duro. Son inflexibles en las leyes, en las reglas. Não tá assim na straight dentro e regra, não tá ¿Sabe flexível. cuál es el peligro Você que tem peligro de esta cultura e aplicada a nuestra cultura vida? aqui, aplicada em nossa vida, Que si yo soy demasiado estricto, que se me dá roupa estricto, no voy a formar hijos, sino a quebrarlos. mi não vai formar uma, me vai quebrar uma. En la vida hay que ser Tem flexible. vida, bom, mas é por dar flexível. No ser un sinvergüenza que no hay leyes en la casa, pero Não hay que tá ser um flexible en sinvergüenza, algún Não momento. tem lei dentro de casa, pero bom, mas é por dar flexível. Esta gente vivía en egoísmo. E gente na aqui estava viva em egoísmo, maldad. de maldade. Representa a la gente E rebelde, essa aqui está representando gente na Endurecidos, gente na coração duro, violentos. não está violento. No dan afecto porque no lo pueden dar. Não pode mostrar estimação, No, passando por. no les gusta recibir afecto porque Tampoco. creen que es debilidad. Não te gusta receber afecto, estimação, porque não pensa aceita uma forma de debilidade. Reclaman sus derechos a la fuerza. E não tomam direito de força. Y lo que está funcionando bien, lo destruyen. E se algo está trabajando, toca não te destruir. Como usted puede ver, Maneira bota mira, la cultura de estas 7 naciones é cultura. Es de contrario a lo que Dios propone. A lo que Dios me está proponiendo. compare la cultura de Cristo. Compara a cultura de Cristo. Amad a vuestros Estima enemigos. bo inimigo não. Perdonad. Perdonar. Al que te hace mal, hazle bien. É sunco assim, abo malo, abo assim bom. Cuando com usted ele. ve a Jesús, usted va a encontrar Agora vou a Jesus, una bota balanza mira, totalmente balance diferente. completamente diferente. y usted y yo somos hijos de E Dios. abo cometa ajuda de Deus. Y la cultura que E nos a arropa es la cultura tá- del reino de los tapa cielos. nós, é cultura de cielo. não. Y aunque podamos parecer E mais que extraterrestres nos parece extraterrestre delante de la gente delante de gente y se rían de e usted, não rare nós. usted sabe que hizo Você Gigi Ávila que o Gigi Ávila con el yerno, o yerno, el yerno descarriado, que o esposo de su hija, de ser casado e sua mulher, mata a su hija. a mata sua mulher. ¿Sabe qué hizo Gigi Ávila? Você que o Gigi Ávila raça com isso com a mata sua Fue a mulher. la cárcel Ela vai em prisão a pedirle perdón. para pedir No a perdonarlo, perdão, a não pedirle para perdón. perdonar, para pedir perdão. Entregó su vida al Señor. Então a pessoa há que entregar sua Hermano, vida na hay Cristo. que tener a Humana. Cristo adentro para hacer Começa eso. em Cristo para dentro e para fazer coisas. Y uno escucha de gente E que você dice, tem de gente que está yo pensando, perdono ah, me está perdonar.
pero no pero olvido. me no te olvidas. Con todo mi amor le digo, Cultura, si mi no amor, olvidas, te avisamos, no si vos perdonaste. no olvidas, Porque que el me no Señor nos perdonar. perdonó Pastor, el Señor ha perdonado y echó nuestros Y pecados Él al fondo tira- de la mar y no no- se acuerda más Y de Él tira nos ellos. picante en la malla y no te acorda más arriba nada. Y si tú quieres resumir Y si vos quieres resumir, en una palabra, en una de frase, un frase, la cultura que Dios nos propone, es cultura que Dios te propone para nos, carácter está de el Cristo carácter de Cristo en nosotros. de nos. La pregunta que tenemos que Me hacer, pregunto que nos hacia vos, ¿qué haría Jesús Kiko Jesús lo hace en mi lugar? de mi lugar. ¿Qué haría Dios? Kiko Dios lo hace. No es fácil lo que estoy diciéndole, Bueno, está fácil lo que me está avisando. porque una cosa es decir aquí que tú Pastor. amas al enemigo Un cosa pensa que Nancy me se estima buen enemigo. y otra cosa es Pero el día outra a día, cosa é dia para dia. el ver con tus ojos que alguien está haciéndote daño. É tipo, botar mira como o ovo com gente está haciendo daño. Jesús dijo, Pero Jesús avisa. sed perfectos como vuestro Padre que Está está en los cielos es perfecto, maneira perfecto. botada na cielo está Sed perfecto. misericordiosos Está misericordioso. como vuestro Padre que Maneira está en los botada na cielos. cielo está misericordioso. Porque si tu Pasó, justicia se vos justicia no está por no está encima pasa arriba de la de los escribas y de fariseos, fariseo, no somos hijos de nuestro Padre No Celestial. te ayudan de nuestra celestial. Porque los fariseos Pastor, amaban fariseo nan tamata a quienes le amaban. Esnan ko tastima nan bek. Como tú seas conmigo, yo soy contigo. Manera abota kumi e ora ami também tá ku. Pero esa no es la cultura de los hijos de No Dios. da cultura de Jona de Dios. Por favor, colóquese en pie. Laga nos landa para, por favor. Lo más difícil para el pueblo de Israel A coisa mais difícil para o povo de Israel fue trabajar tá traja en su cultura de parte cultural de nan. contra estas 7 culturas. Em contra de toda esta cultura na aqui. Algunos fueron absorbidos por esa cultura. E tem de nan ko abordo absorver de nan cultura nan. Otros se mantuvieron Tem firmes. outro nan ko para queda firme. ¿Sabía usted? Bota sa. Me corrigen los pastores, Y Pastor César, Nam, si conocen algún César. número. Habían 70 culturas viviendo y conviviendo en Aruba Você hace pode unos corrigir-me se 5 dá tem años. maneira 70. 70. Ahora hay más. Tem maneira 100, 100 cultura na hora aqui. más de 100 culturas. Bueno, ¿usted 100 sabe lo que estamos diferente hablando? cultura aqui, Nana. Você sabe 100 que nós está culturas. papeando agora aqui? Porque no Na estamos Aruba. hablando de lo que comen, lo que no, Não estamos está hablando papeando de de solamente que la não parte come. del carácter, la moral, Está la papeando ética. de moralidade, ética de não. Cada uno piensa una cosa, Pastor, cada gente, cada cultura cada pensa cultura outro, piensa algo diferente, Cada cultura tá pensa diferente. pero tenemos la cultura del Pero reino de agora Dios que en nós tem a cultura nosotros. de reino de Deus Hermano, de nós. la cultura de Dios no Hermana, cambia en el A tiempo, cultura de Deus não tá cambia para tempo. ni en ningún lugar. Tampouco de diferente, país diferente. Lo que fue verdad Lo que para estava da Jesús verdade para Jesus, es verdad para também nosotros. é verdade para nós, aqui. Tenemos la oportunidad más grande Nós temos a oportunidade mais grande. en una isla de tantas culturas De uma isla que tem assim na roupa, demostrar la cultura de Dios. Demonstrar que é a cultura de Deus. ¿Saben en qué se resumen esas 7 naciones? Você sabe em que está resumir a sete nações aqui? Desorden, Desordem, egoísmo egoísmo y maldad. e maldade. Si usted lo escuchó todo, Se desorden. tende na egoísmo botar o acto, tem e desordem, tem egoísmo e tem maldade. Pero nosotros tenemos Pero nós temos al Espíritu Santo de Espírito Dios. Santo de Deus. Y Él va a ir sacando de nosotros. E Ele está ajudando saca fora Creo de que nós. lo decía el pastor ahora hace rato E de me quer essa pastora que mencionou terminaba el passado. ayuno, pero que estaban en un programa de lectura, ¿le entendí? De lectura Correcto, bíblica. sim. ¿Sí? Que nós acaba ayuno, pero nós Toda, que tu vai toda. ter Ok. é leitura bíblica para continuar. Hermano, mire, escuche esto, Tende reciba essa esta palabra. irmã e receber. Tome este programa de Toma lectura o programa de lançamento de Bíblia. como el plan de Dios. Maneira plan de parte de Deus. Porque nadie se Pa sobrar. santifica sin la Ningún palabra de gente Dios. não por santificar su mês se No não está usando a existe palavra esa de Deus. santidad. Não está existir tipo de santidade aqui. Jesucristo dijo, Jesus avisa. santifícalos Santificaram. en tu verdad. Tem boa verdade. Tu palabra es verdad. Boa palavra tá verdade. Y en la medida que tú le permitas a la palabra Dene me digo, bota permitir Ella va a lavar, a a lavar y a lavado, sacar esa e cultura esta saca foi cultura. y va a establecer e el ele carácter vai de Cristo en estabelecer o nosotros. carácter de Cristo de nós. Levante sus manos. Láganos isso nos mãos. Decía esta mañana A mim me também mencionar.
que mucha gente ve Que hopi gente também con preocupación com preocupação el mundo demoníaco é mundo de demônio não y se cuidan e nanta que cuida de que no sean poseídos. que não o outro possuir. Pero ¿sabe usted que hay Pero botava passar trabajo demoníaco en gente trabalho demoníaco que sin de estar gente, poseída com mais que não está possuir, están siendo manejados por los nanta demonios? wordo toch manejar manipulador de demônio? Porque lo que busca un demonio Passou o que o demônio está buscando. no es asustar a la Não gente, está para espantar gente, sino que hagas pero para aborrarse lo que ellos proponen que hagas. Nanta Eso es todo. propondo abo para that's it. Pero usted tiene el Espíritu Santo de Pero Dios. abo tem Espírito Santo de Deus. Y se llama el Espíritu Y Santo esta llama porque lo que Él Espíritu genera Santo. en Pastor, nosotros lo que es puede generar en el nosotros carácter de el Cristo, carácter santidad. de Cristo com a santidade. Levante sus manos. Padre, te damos Isso, gracias en esta Tata, preciosa nos noche. chamamos danke a noite. Hemos visto, Señor, Nos amira, Senhor, lo que las tinieblas lo que a le escuridão proponen al hombre. propone na gente, Una vida sin que Dios, tá vida sem Deus, de maldad, vida de maldade, de inmundicia, vida de de suciedade, egoísmo, vida de egoísmo, desorden, vida de desordem, de autodestrucción. de destruir na mês. Pero también Pero sabemos também nos sabe que Cristo vino que Cristo habita para deshacer las obras del diablo. Tudo é obra de escuridade. Y hoy, Señor, E hemos hoje, entendido Senhor, nos a compreender que hay una cultura que tem cultura, que no nos has dejado, Señor, en un vacío de cultura. que não haga-nos sem cultura. Una cultura que está fundamentada en el amor, Agora tem uma cultura que está fundada em amor, en el orden, em ordem, en la em justicia, justiça, en la santidad, em santidade, en la verdad, em verdade, en la obediencia, en el respeto. em respeto. Señor, ayúdanos a Senhor, entenderlo, ajuda-nos a compreender. que podamos ver el Para nós Evangelio mira o evangelho, no como una religión, não maneira uma religião, no como un asunto de de manera 2 cosa horas e semanales, 2 horas de semana, sino como un estilo de pero vida. maneira um estilo de Es el vida. carácter de Tu tu tem Hijo en nosotros. carácter de ayuda en nós. Es la armadura de Dios É en a nosotros. armadura de Deus de nós. Permítenos este año, Señor, Permitir-nos corregir para nós poder las rechar cosas e coisas que esta mañana e hoy, Señor, nos has mostrado en la palabra, que podamos corregir, que no seamos vidas materialistas, que no seamos, Señor, gente que nós não vira gente llena de orgullo, está llena com orgulho, confianza excesiva tem confiança excessiva en nosotros, nos mes, sino saber pero que nos por que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro castillo. Señor, como dice tu palabra, tú eres torre fuerte. A ti correrá el justo y será ayudado. Hoy declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Bota-nos Deus, que tú eres nuestro bota-nos sanador, sanador, que tú eres nuestro proveedor bota proveer para y nós. que tu carácter E bom carácter se impregna en nosotros. está impregnado em nós. Te pedimos Nós perdón está pedindo perdão si hoy, Señor, hemos se visto algo nos admira. alguna de estas características. Algum dia característica en na nuestras aqui vidas. de nossa vida. Perdónanos. Perdonar-nos. Si todavía, Señor, Se ainda, Senhor, quedan cosas tem coisas del viejo hombre, de gente vieja, pero hoy reconocemos pero algo nos que tú eres el Señor. O algo está, Senhor. Hoy llevamos esto a la cruz. Nós está trazendo isso aqui na Hoy cruz. tomamos la cruz como Awe. cada día lo hacemos, Nós está tomando Señor. as cruz maneira Y todo te dia. pedimos, ayúdanos, Nós está pedindo ajuda-nos. cámbianos, Cámbianos, transfórmanos, transformanos, que no quede del viejo hombre, não queda nada de gente sino vieja, cenizas, pero y que nazca el nuevo hombre, que que crezca el nuevo Um hombre, gente novo por crescer, hecho a la imagen de Jesús, trabalhar na imagem de Jesus. en el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Oiga esto, termino. Entende isso aqui, acabando. En los años que se usaban las calcomanías, que se está, ya eso no existe. Dene tempo, não, que botar a roupa stickers na, o que não tem roupa mais. Había muchas calcomanías cristianas, Tava de muy roupa buenas. stickers na bonita, calcomanía de stickers. Y hubo cristiana. una que quedó grabada para siempre en mi memoria. E tem um com a queda de minha memória para sempre. Decía, E sticker aqui famoso toda visão. no me juzgues, Não juzgar-me. todavía estoy en construcción. Ainda me está dando boa de construção. Sim, Así que pai. mire a alguien, dígale, Dice um rende, o com rende dice.
Estoy en obra Amita gris, obra dicen en Venezuela. Gris. Dígale, Amita dígale. body construction. Calma. Dígale, calma. Tranquilizabo. Quedabo tranquilo. Under construction. Pero el que está haciendo la obra la va a Jesús terminar. está trabajando de bon La va a obra, terminar. no queda claro con ese. Y vas a ver a Y luego Cristo mira formado Cristo en nosotros. formado en nos. Aplauda la gloria del Aplaudí Señor. gloria de Amados, Dios. Estimada, bendiciones para todos. Dios bendiga a vos. Hermano pastor, por este lugar. Pastor. Estoy en construcción. Sí. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo serie di meinta para noche. Gloria a Dios, tremendo serie di Sto avvenimenti conseabo busca es un di meinta, Mi te conectenes un dia conseabo noche, peta completo. Busque su dimenta, conectenes un día noche para completo. Maestro Elite, Ay, e bosquejo nan tambe outline di lo que la predica awe. El maestro Eli también E tiene tinang patras pa just 2 florin, lo que él correcto? predicó hoy para 12 florines. 12 florines? 12. Just 2 florin. Alright? Entonces ipo busque cena ne parte para Lo atrás. puedes buscar allá atrás con Sally. Amen. Okay. Amén. Romana, nos está topa back Jarason. Hermanos, nos vemos el miércoles de nuevo Nos pedimos sigue esa palabra de Dios. y les pedimos que sigan leyendo la palabra de Dios. No vai come pa loco. No vayan a comer como Vai locos. poco a poco. Vayan poco a poco. Y corre registrar para campamento. Y recuerda pasar atrás a registrar para Nos el tiene Roman campamento. Shirley y Roman Shirley y Shirley. Sí, está bien, empecé. Roman Shirley, Roman Giselle, ne parte para atrás para camping. Vos han La registrado para hermana camp. Shirley y Giselle van a estar atrás Y para nadie tour detalles registración como del me esté. campamento. Ahí hay todo detalle que necesiten. Y Roman Adeline también tuve cancelación de ticket de Oasis Ministry na Odres Nuevos. Y la hermana Adeline, con ella pueden pasar a buscar los tickets del concierto de Odres Nuevos. Con Ok. ella pueden pasar, los que ya reservaron su ticket, pueden pasar con ella a buscar su ticket. Amén. ¿Sí? Anyway. Y Shirley también tiene ticket de Movie Night, ¿no? Para el cinema, que Sí, es este movie night, viernes. cha No se viernes, olviden. Racing the bar, no se topa. Viernes no se Levantando topa. la dame. barrera. Ok? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Anyway, hermano, Dios bendiga a vos ricamente. Dios Que- guarda a vos. Que Dios los bendiga, los Feliz guarde, los coffee cuide mañana inta. y que Aleluya. tomen su buen café mañana en la mañana. Amén. Eso, bendición. Buenas noches. Señor, gracias por el ayuno. Gracias por Aleluya. ayudarnos a pasar por el ayuno. Y gracias por contestar todas las peticiones en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad. Amén y amén. Sí, Nansa. Están con Sasa. Ok, están con Argentina, Kumi, por favor, nos queda un rato, permiten. Y están con Antártica, Kumi. No tiene ticket.